Msuburoko na motla minsere umgala na FM changanini na kambe mina nikhalanga pet mathebula wa smart wa jemo chango mashingirtana wa jajana makonela wa ndanda minsere me ko lunga nisela ko unga nisela la Gauteng Mpumalanga North West Limpopo na kuma audio streaming amgana na fm.co.za changanini na motla ko msomo kwa kahle nakufumela kuna we kwalanga ko yime kulunga kulakta twako nhlekan lo timaka tingani hikuya ku hambana kato hikuya ku hambana katindawu la ngatabaka tisela ngana ko ku indlela le canceli vashipano xa swarisima va ta vuyena kambe na nakona ku lufanaka munduku mina ni na ncindani Eric Mabasa ku tisela nakona ku Africa wa vulavula eka nhlekani lo mina ni ku tisela wona ni ri la studio 1 again ila amasingita mall ila ku tisela kona nakona ku lo kusukela kahle msumbunuku na hi ravo ntlhanu hi ndlela le ila va ku ri kona minseri wa mganalo na FM seke lexi endlekaka ku wena u bela riqingho ka 0860002543 kumbe ukandisa ritu ka nomboro ya 0657443911 loko hi hambana hi ravuntlhanu a ku ri na hungu ra leswaku khale ka president xirho xa African National Congress u ta ya ka ntshamo wo tshinya munduku kambe ke hi ku ya matsalani general wa vandla ra African National Congress ntshamo lowu hundziseriwe mahlweni ku kondza ku va andaku ka nhlawulo swi nga leswi a wu nga ha vi kona kambe ke va swirho swa MK kumbe vandla ra MK hi ku vulavuleriwa hi tatana Ndlela va kombisa timhaka ta ku va ta hetelela va va koho eka xirhambo lexi xi nga ta va xi ri koho kumbe hikokwalaho ka ku va ku ri na xirhambo va ta hetelela va va koho eka ntshamo walowo mundzuku hikuva vandla ra African National Congress hi roho ri nga va rhamba hambileswi vingi ntshamo wu yintseriwe amahlweni so wena u ri yini ke kwalaho nga koho hi le ka 0860002543 hi ndlela yaleyo la u ta twa n'wangulo wa wena hi ndlela yaleyo a ni ka ni byela van'wani vayingiseri ni ku swin'wana swa leswi mi fanele mi swi langutana ku mi kha mi landzelela mahungu loko vanhu va twa va kha va vulavula ma va lavisisa mi kota ku va tiva ku mani wa le kwihi loyi matimu ya yena hi why sweswo hinkwaswo swi endla leswaku loko u kota ku tirha kha swi tiva ku u vulavula hi va mani hi ndlela yeleyo seke a hi ku tuminisera wa mina ku timhaka tingani u khome timhaka va doroba ra Joni va khome nyari hi timhondo mi ta tsundzuka ku na miako leyi tlhakisiwaka laya ka ku tlhakisiwa ka yo miako yeleyo ku hetelela ku va na leya u nga hetelela wu tshwa wa insindiso building se muako lowu wu hetelela loko wu tshwile ku hetelela ku lova na vanhu swi hetelela swi va mahungweni ku va na ntshamo lowu rhangeriwa hi Justice Kampepe lowu nga hetelela u komba ku vo khampani leyi lawulaka timhaka ta miako ya le Joni yi fanele yi byara vutihlamuleri kambe ke xivutiso ku ta va ku vanhu lava fikaka va tlhakisa miako leyiwani va va kha va vuyeriwa yini va yi tlhakisa ka va mani nako i ncini lexi endlaka leswaku va nga vi na ku chava ku endla tani tin'wana ta timhaka leti kumbexani nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena kasi va huvo ya tikereke ta Afrika-Dzonga na va khome xikhongelo xa ku va khongelela nhlawulo va nga ri hayi ku le ku khongeleriweni nhlawulo ku nhlawulo lowu va lowu ntshunxekeke wu va lowu vanhu va nga ta mukela mbuyelo kambe ke va ku va wu fananisa na wa lembe ra 1994 hi mkhwa lowu ku nga na ku tshukiselana mahlo ako kambe xivutiso ku ta va ku loko ku ri na ku tshukiselana mahlo ku ta va ku ri va mani va tshukiselana ku va mani mahlo hi ndlela yoleyo 0860002543 i nomboro leyi nga ta yi tirhisa loko hi kha hi famba swin'we khale ka xandla xa president wa African National Congress tlhelo xandla xa president wa tiko DD Mabuza u voniwe ro sungula a kha gangisela tivoto eka vandla ra African National Congress ku hela loko ka vhiki swin'wana swa leswi swi nga hetelela swi vulavuriwa swi twala ongeti swin'wana swa leswi nga rhanga emahungweni hi ndlela leyi langutela ku bula na ku la ku twa ku va African National Congress va ri yini hi mhaka yeleyo kumbexani ta kuma na vahleri hi twa ku vona va hlela va ku yini hi xiboho lexi nga endliwa hi vandla ra African National Congress muhumelerisi hambi u landza tlhela ku ri ka maxiko hi twa ku leswi a hi ku ta va na ntshamo munduku sweswi veri wu hundzeriwe mahlweni swi nga va swi vula yini leswiwani ke kasi ke loko hi vuya mahungweni ya misava ya awara yan'we hi ta va ka hi languteka timhaka ta vuhlayiseki eswikolweni swi tikomba ongeti vadyondzisi va khome xivixivi ni vone video yin'wana ya mudyondzisi un'wana kha dodombana na vana va kha va n'wi hoxa hi switulu va n'wi hoxa hi madesika se ti vutisa ku hi xo xikolo xa koho lexi ke vatswari va kwihi
ku hela ka vhiki a ni ri ka un'wana nkosi ni twa mutswari kha kombisa timhaka ta ku ongeti vadyondzisi a va na vutihlamuleri bya ku sirhelela vana va vona lomu swikolweni ivi na vadyondzisi loko va hlamula va ku hayikho na n'we tanihi vatswari na n'we mi na vutihlamuleri bya ku vona ku mi hetelela mi twisisa na ku tiva leswaku vana van'we va hlayiseke ku fika ku xikolweni loko va ku tanani tinhlengeletane na miti hi ndlela yaleyo kambe vana va le ku hi karateni eswikolweni hi ku ya hi wun'wana wa vadyondzisi vana va delela lomu swikolweni xana swi nga va swi vanga yini swi swa muxaka wolowo se ta va ka hi laha ku twa n'we hikwalano ka 0860 002 i kumeta ku timela tintsani bile awara ya 12 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ka ku tumingisela Munghana Lonene FM 0860 ka 0860 002 un'wana ri vaxumi namuntlha a ku ri siku ro hetelela kumbe ro hakela mali ya xikimi xa society xa ka Mavambe Tribal va ku nghena vafana va khome swibamu va teke mali hinkwayo na tifoni ta vatirhi hinkwavo hi swin'wana swa leswi kumbexani hi nga ti vutisa ku vugevenga lebyi hi nga langutana byo tani hi tiko swi vula yini leswi hi le ka xiyimo xa njhani lexi ri onhaka tiko ra hina loko ri ku ri nhakile ra ha ta lunga ke hungu leri nghenaka sweswi munhu loyi a nga ni rhumela rona n'wi tshemba namuntlha a ku ri siku ro hakela mali ya xikimi ya society Mavambe Tribal no ka ni nga swi tivi ku hakeriwa yini la kambe vafana va nghene va khome swibamu ivi va teka mali hinkwayo na tifoni ta vatirhi hinkwavo hungu leri nghenaka sweswi tshemba ku ta va na ku tsutsumisana ka maphorisa na swigevenga sweswo sweswi hi nge le ku vulavuleni tiko leri ra n'wina leri tiko leri ra n'wina leri a ka ha salanga nchumu n'wina mi ri yin 0860 002 ni ku ri ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku haxela wona twi hi ri la studio 1 akiani hi laha hi nge le ku tiseni nongonoko wolowo hi ri koho a hi ku tumingiseri ta tumingiseri wo sungula hi twa ku ye angula ku yini 0860 002 543 mi nga kandziyisana rito ka 065 744 3911 hi ndlela yaleyo wo sungula mingiseri lo nhleka tatana Khalanga na ku hela ka vhiki mpfukile papa mpfukile nga vona papa ri tlhavini la Pitori dyambu xo ba xirhami loko ri pela u ka nga tivi kwele ka Papazela kumbe kona ku ka antswanyana Khalanga kaliya ya swikolo a na ku nghena ka yona mina na ya mina i ku na khetsa ku va mi tshiki vuthicara mi titela ka vuhachi ku na n'wina mi tlakula hi mpama a hi swi tivi ku loko mi tlakurisa sweswo laki a va nga koti ku vuyiseta vana lava no mativa a ni swi tivi imani a yisa ku hungu rero a ni nga be munhu me kambe lexi nga ko i ku mavuna no twa siku rin'wana mi vulavula hi nomo wa n'wina mi kha mi vulavula na un'wana wa mahasha ka Munghana Lonene ku ni tshame ni n'wi tlakula hi mpama se no khensa ku va nga vuyisetangi Khalanga leswi a hi tshikeli swi ta va swa siku rin'wana mara lexi ni nga vuyela xona namuntlha aka xitichi lexi xi rhandzaka xa Munghana Lonene Khalanga hi ri vayingiseri hina hi nghenela ku ta complain masiku hinkwawo mara mina no twa amoyeni wa mina ni kota ku vuya ni ta khensa n'wina vhele ni fonini ni vulavula na n'wina mi byela leswi nga ku ta swi vulavula na vayingiseri koka lowu mi wu kombeke etikweni ka Papazela na wu khensa siku leri mina a ni mi fonela a ni ri bazini kha ni vuya ka Papazela mara ni va na concern yo vana va hina a vele ku yeni xikolweni va vukulu ku terekiwini muyingiseri wa n'wina wo sungula loyi a nga tluliki nongonoko lowu na Chabalala principal hala ka Papazela va huma ka Mshana he was very concerned hi mhaka ya ku va vana va terekile se mara mhaka ya nkoka i ku loko mi vulavulini mi vulavula na vatata mi lavi ku vhe mi cinca nongonoko mi vulavula hi tiko ra ka Papazela ku komba ku n'wina ma ri rhandza tiko ra Papazela mi tlhe mi rhandza na xikolo ku a mi lavi ku twa nchumu xikolo se siku lera loko mi heta ku vulavula muhaxi meyara va tsutsumi va ta kusuka ka Malamulele va hlengeleta vanhu a girawundini la kusuhana na xikolo xa Ximun'wani tiko a ri hlanganini va va byela ku hi swi twile swirilo swa n'wina
hi nomo lowuwani hi ta rhumela swifundza ni vulavula na n'wina ni endli follow up ka kulukumba n'wana wa le Gandlanani wa ka Phapadzela va ri i Mathebula hi Phevu va ku swifundza swa ka swa ta aka Phapadzela va tshembisiwile na ku ri ku ta va na tendara ya munhu a nga ta va endlela borehole ya temporary se mina ni ngo ni ri mu-paradise wa le ka Phapadzela na khensa eka Khalanga mi teki slot lexi hi nga va ka Phapadzela hi nga mi hakelangiki mi vulavula for 10 minutes mi ka mi fikelela kasi n'wina va timeyara ta hina kulukumba lava meyara mina va ri thicara ra mina va ni dyondzisi homuni ni kombela ku va nga ha tsutsumi va ta loko hi vulavula ka radio a va tshuneli ni tiva va ri vanhu va mugingiriko swinene mara ku va khala loko va nga vulavula msuka vanhu le Gandlanani a va ta va nga hanyi mati na swisi se mara a ku na huwa vana va le ku yeni exikolweni ka Phapadzela se na va mani Khalanga a va pfuneki ku ya emahlweni se mina ni vona ku kuya ni ta khensa Khalanga na muhumelerisi wa n'wina lowa la ka Mlamula Xikwembu xi n'wi katekisi ku ya emahlweni ni tirhisana sweswi va nga n'wi cici hi lava yena hi la ku nga heriki na n'wina hi lava n'wina ka lowu na mi tweli bothi nga heriki tatana Khalanga loko ni teka ni ta vuya xin'we kwala Giyani hlayisekani inkomu no inkomo khetsa swinene inkomo 0860002543 a hi ku tumingisela me ku we n'wangu wa we uri yini 0860002543 hi ku tisela nongona ka loko sukala studio 1 amasingita mall hi la hi nga koho ka nhlekani lowu a hi ku tumingisela me ku n'wangu wa wena uri yini un'wana mingisela lo nhleka 0860002543 nhleka mahasi na mashomi Mfukeni epfukeni ngo vona baba Mfukeni bot timhaka ta ku va MK Party va tshikelela ku mundzuku va ta kumeka va ya a Luthuli House hambileswi ntshamo lowuya wu nga yisiwa emahlweni na ta kombisa ku xiboho xa ku hundzisela ntshamo lowuya emahlweni i timhaka ta ku African National Congress hi vuyona khale na khale na sweswi mina leswi vuriwaka vuhlori intelligence ku na unity yaleyo kumbe xiyenge xexo endzeni ka vandla leriya ra mina so va swi vonile ku nga va na ku halaka ka ngati kumbe ku vavisana loko ntshamo lowuya wu ya mahlweni hi yo mhaka Secretary General la nga nyikiwa matimba lamakulukumba endzeni ka vandla a ngo va tekela decision National Disciplinary Committee ya vandla ra hina kambe i timhaka ta ku va va swi vonini ku mhaka leyi yi nga kumeka yi pfuxa ritshuri lerikulukumba swinene ku va na ku lahleka ka vutomi bya vanhu mundzuku leswi vula vutomi bya vanhu byi lahlekisa hi mani hi mhaka yini okay in 1993 or before 1994 elections party leyi va ngo Inkatha Freedom Party yi ya a Shell House loyi a ri Luthuli House wa hina before i va na Luthuli House wa sweswi ku kumeke swilo swa kona swi nga tshamisekangi swi va chaotic ku va na ku kumeka vanhu van'wana va vaviseka na hinkwaswo so through swilo leswi hi xinghezi swi vula ku hindsight wa kota ku swi vona ku loko wo tshika ntshamo lowu wu kumeka wu ya mahlweni ka environment leyi sweswi hi nga ka yona ya ku kumeka vanhu va ri deeply emotional hi mhaka ku ya ka ti-elections swi nga kumeka swi nga vi na mbuyelo wa kahle hi yo mhaka ntshamo lowu wu hundziseliwa mahlweni muhaxi ku ve lexi hi ku vona ka n'wina va mi nga swirho swa vandla ra African National Congress ntshamo wu hundziseriwe emahlweni se wu ta va koho endzhaku ka nhlawulo kambe va MK va sindzisa ku va ta va ri koho mi vona ongeti ku nga va ku ri yini xi endlaka ku va sindzisa There is lack of leadership and discipline within the ranks of the so-called MK Party. Hi yo mhaka va sindzisa ku lata va ti vonakarisa aka fortress, that is our fortress muhaxi tani African National Congress i vutumbelonkulu bya hina laha swilo hinkwaswo swi kumeka ku swi kha swi fambisiwa kona lava ngo Chief Albert Luthuli House la Johannesburg. So i vuntswaka lebyi ya va byi endlaka ku va insista ku va la ku ya
va kha va swi tiva ku ntshamo lowu wu kumeke wu hundziseriwa mahlweni hambiloko ku ri ka na wu nga hundziseriwangi mahlweni a swi ta kumeka swi nga ri kahle kumeka va kha va ya tala laya vandla leswi va lava ku endla swona mara no pfumela ku hi intelligence ya mfumo leswi ke hala ka ANC na vona va ta va swi vonile ku swilo leswi va ta swi planela ku antswa ka nkarhi lowu kulukumba Zuma loyi a nga a ti endlaka ximunhuhatankulu xa tipolotiki ta Afrika-Dzonga a ta kumeka a ya tingisiwa ko kahle ko va formality nemuhaxi leyi fanelaka ku endliwa ka ku va ni le ku tivutiseni ku loko va kha va sindzisa ivi va ya phela leswi mi nga ta ku mi sivela swona swa ha ta endleka hi ku lava va nga swirho swa vandla ra African National Congress na vo va ta hetela va teka xiboho xa ku hayi yes ntiyiso they have to go and defend. They have to defend our political fortress, Chief Albert Mthuli House. So no pfumela ku na vuhlori bya tiko va ta kumeka va kha va endla vuhlori bya vona ku va deploya vusirheleli hi siku leri nga ta vekiwa ku ntshamo lowuya wu ta kumeka wu va kona mhaka ku ha swi tiva ku loko vanhu va huma ka phati yo karhi cause vanhu va ku tala va phati leyi ngo NK va suka ka phati ya hina African National Congress se va ha kwatini va tinga ku va fanele va endla xin'wana na xin'wana lexi nga ta kumeka xi destabilize as an organization hence va insista kumeka va lava ku ya ka Mthuli House so ni kombisaka ku i xiboho xa kahle lexi nga tekiwa hi SGO ya hina tshamo lowuya a wu hundziseriwi mahlweni ku ya fikela endzhaku ka nhlawulo and then na vusirheleri byi ta kumeka byi kunguhatiwa hi ndlela ya kahle hi vona ku nga vi na ku hala ka ngati swi nga ri ina mhaka ku ta ku hune mani ka ti-election leti hi yaka ka tona mara mi pfumela ku moya ya vanhu yi ta kumeka yi dzikini ku tlula sweswi ha yaku ka ti-election kumbe ka nhlawulo no mitweni khetseli swinene nkarhi wan'wana hlayisekani ku tiya ku engeta 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela xana wena u angula kwini ke 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula hi directors ra wona twi kusuka la Amasingita Mall kan lowu eka Munghana Lonene FM makomba ndlela xivutiso ka ha ri xexo lexi ya xa leswaku loko vanhu va kha va vulavula mi va mi kha mi va lavisisa ke mandla ku internet veri internet a yi ri vanhu se loko mo vutisa internet yi nga mi byela ku loyiwani i mani i tshama ndla yini sweswo swi ta mi pfuna ku na loko mi yingisela va kha va vulavula mi kota ku swi twa ku leswi va swi vulavulaka swi fambelana na leswi mi swi tivaka hi vona kumbe swi fambelana na leswi va lavaka ku swi fikelela hi vona ke swin'wana swa leswi kumbexana hi nga hetela ku hi swi kuma mi tirha Munghana Lonene FM makomba ndlela hi nga kuma un'wana hi nga siya ka mahungu ya misava nhlekani mi amukelele ka Munghana Lonene aye Mpfukile Mpfukile papa minjhani n'we kona mani a khensa mina ni na problem nyana mani so ni kombela ni hlamusela nyana kahle nyana mi kota ku swi twisisa nyana problem ya mina hi leyi mina ni na problem ya xikolo xin'wana xi nga kona ve ri Dlamana High School xi kumeka laha aka Nyavana xifundzhenitsongo xa ka Malamulele swi nga leswi mina ni muakatiko wa ka Phaweni ku na vana lava va nga pasela lahaya aka grade 8 lembe leri nga hela vana lava xikolo lexiya xi na mabazi lama va rhwalelaka vana va xikolo kusukela kwele ko ma 2016 se swi nga leswi kusukela lembe ri nga hela vana lava nga pasela le va ya ka grade 8 a va pfumeleriwa khandziya swo famba leswiya swi nga vona swa xikolo ivi na lembe leriwani futhi vana lava nga pasela futhi sweswi rawundiya a va pfumelelanga ku khandziya and then loko hi vutisisa tanihi kwele exikolweni va hi byela ku ri swo famba swa vona vana lava a swikolo ende vona tanihi nhloko ya xikolo loko hi va vutisa ku se hi swi endlisa ku yini ve ri vona ve le ku tsaleni ka mapapila va va tsalela afekete ene swi nga leswi afekete ve ri vona tanihi nhloko ya xikolo a va pfumeleriwi ku hindza va ya kun'wana loko ku ri ku laya va helela afekete ntsena a va ya district a va hundzeli aka province se laha hina hi kumeka ku hi nga swi tivisi se lexi hina hi fanele ku xi endla i yini ende i vana lava vatsongo revenue ya kona a hi hodzeriwa ntsena ku n'wina swo famba swa n'wina a swi kona kusukela lembe ri nga hela na lava lembe leri so loko vona futhi va tlhela va ku ve vona va helela a swi nga vuli ku ku ze va nga vi kona swi nga vi kona swo famba swa vana lava hi mhaka ku lava huma kona ku na xikolo a swi vuli swona hinkwavo xikolo ku ve na tibazi kusukela 2016 swilo leswi sungule lembe ri nga hela ku va va 2016 ni byele 2016
ku na tibazi loko va suka kwihi loko va suka ka phaweni va ya adlhamani kun'wana va ri le ka Nyawani so hi ku lembe leri nga hela ri herile na leriwani futhi ri herile va hi byela sweswo so mina xikombelo xa mina i ku ni kombela ku ri mi hi pfuna hi ku mi nga hi kumela vakulukumba Mike Maringa va kota ku hi byela ku na problem va nga va kha va hi tiva na ku kumbe i ntiyiso ku principal u fane a helela a sekete na a nga hundzeli kun'wana hi ku ya hi xikombelo xa leswi vana lava va kumaka va kha va xoteriwa swo famba and then sweswo i ntiyiso va ta hi ta ringeta ku va lava tatana Maringa kambe i ntiyiso sweswo ku loko vo tani nhloko xikolo va yisa ehungu ka circuit manager ya hundzisa ku yisa ka district manager ya hundzisa ka yisa ka province sweswo kambe hambiswiritani hi mani ya ka nhlokomhaka ta mahungu papa hi mitwili hi ta vona ku tatana Maringa muyingiseri wa hina va ta va kha va swi twa va mi pfuna njhani 12 timinete ntsena ku bila awara ya 12 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya 1 ya ta va ya yimise ku hina hi amukeleni vongi n'wana Timaluleke leswi xipano xa xi nga humelela a nga n'wayitelo i ri tana mi ta vona ya vongi banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula sweswani hi tshikeleliwa yini renda hi zangi a endliwangi leswaku ngo revalue hi famba hi renda ya slavery hi swona swi hi tshikelelaku sweswi business letikulukumba sweswiwani mataku loko ta business swi ku na ni ta mi nyiketa hi le a nga ku va involve yona a Southern Bay ne it was a billion tender yo famba na skepe munhu a ya oversea vuya na tinhundzu sweswiya andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM makombandlela Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela la inga kona 30 timinete ntsena ku pela awara ya 12 va African National Congress loko va kha va vulavula na vateki va mahungu va kombisa timhaka ta ku hikokwalaho ka timhaka ta ku nga va na nxungeto loko swi ta ka timhaka ta ntshamiseko na vuhlayiseki bya vaaki va teke xiboho tanihi nhlangano leswaku va hundzela mahlweni ntshamo wo tshinya lowu langutiwile na khale ka president Jacob Zuma ntshamo wo tshinya lowu wu langutiwile ku va kona mundzuku hundzeriwa mahlweni ku kondla ku va andhavuko ka nhlawulo se xivutiso ku ta va ku ka wehe tanihi museketeri wehe a wu kha wu ya endlela ra kahle leri se hi leswi xiyimo va teke xiboho lexiwani swi vula yini ke a hi koti miyingiselo wa mina le ka 0860002543 va African National Congress a va tiveta hi nyika munhu a va se n'wi tisa munhu wo waloye kambe ke hi langutela ku kumbexana hi nga bula na muhleri wa politiki ku nga tatana Good Enough Mashego na vona loko se hi va kumile ni ta ku byela kambe ke loko hi nga se va kuma a hi sungule hi twa miyingiseri ku we u ri yini ka 0860002543 hi ndlela yoleyo wo sungula miyingiseri lo nhleka inkomo brapete no sheweta aye brapete aye ni miyingiseri buti inkomo ane ku ni la ku nghena ka leyi ya mhaka ya DC leyi fanele kona hi 8 ya nkulukumba Zuma ni mina ndzi vona ku mi vona ku a ni swi tivi ku endlekeni kambe riqingho leri ri vuye ri tsemisa sweswiya hi ndlela yaleyo a ni tivi kumbexani ri tsema kambe ni nga ku ri tseme kwini kasi ri tsemela ka hina 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela kambe ka xikombo nge ta ri tsema hala ka hina ni vona vativi va mhaka ta vuthekiniki va yime ku lunga ku la ku ta twa ku ri nga va ri tseme hi tlhelo ri hi ndlela leyi se va kombisa sweswo ku hayi a hi le ka hina 0860002543 a hi tweni loko ku nga va na un'wana hi kota ku twa yena ku ye angula kweni nhlekani a ya ntwangi munhu la 0860002543 hi ku tumingisira Munghana Lonene FM le ka 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyi ta va hi kota ku va hi twa ku u angula ku yini tsundzuka nteri hi ta tiyisisa na ku vona leswaku loko u va koho kumbe loko u kota ku va u nghena eka xiphemu lexi xa 30 timinete leti hi nga ka toho hi va hi kha hi languta ka mhaka yeleyo leyi vulavulaka yona ya leswaku ku na mimbulavulo
vulawulo kumbe ku na matitwelo loko swi ta ka timhaka ta matshamisekelo ya timhaka hi tlhelo ra leswi swi endlekaku eka ntshamo wo tshinya lowu languteke na khale ka president hi ndlela yeleyo 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a hi ringeteni loko ku ri na un'wana munhu hi nga kota ku va hi bula na yena ku ya mahlweni nhlekani ayi bipeti njhani pfukile minjhani valawudzi pfukile n'wana mani khani nga se ri twa rito rero mani xikwembu xi kahle loko ma ha hlayisekile ha khensa ku khensa mina mani tatile ku vuyeni mintirho hayi a hi tirheni n'wana mani butfet hi yona hi yoxe ti tlava ku hi ri ntirho a yi nga fosteriwangi hi munhu ku hi veka siku leri because a yi swi twisisa ku mahawa vanhu a le henhla a ni swi twisisangi ku why ize yi veka ku ya va vitana yi tlhe yi ya cinca ku chava ku nga va na madzolonga because loko mo hleketa leswi yi nga yisisa swona ka esimafashuli why yi nga tekangi ka decision ya ku hi ku n'wina tatana president hi se ni endle leswi ene murhangeri wa party automatically amsongona a swi swi lava na va swilo swin'wanyana ko va ku le ku tlangeni ka politiki ene a va na ku pfumela ku tatana Zuma va va hlamarisile u vuya hi vona a va nga pfumeli ku va nga za va endla xiboho xo fana lexi they are still confused kambe loko mi ku le ku tlangiweni ka politiki va nga vula sweswo va ku i ntiyisi hi le ku tlangeni ka politiki ku na vo khale ka president va le ku tlangeni yona politiki a swona va le ku tlangeni ka yona kambe loko mina ni sunguriwile ene ni ri smart ni kha mfumo a va fanele va tlange politiki leyi va nga yi tlanga ka esimahashulu va ku no a hi mi suspendile because a ni tibyele ku ni ya ku sapoteni a mi ku murhangeri hi mhaka ya ku sweswi ni tibyele ku murhangeri ya party leyi oppositanaku na hina automatically a mi hlongola a hi zi lava na ku mi vitana why va nga endli sweswo ku ve ka AC va swi endlile va ku loko yi nga apologize a ku hlongola a ndzi swi voni ku hi vo vinyi va ti tlhavaku hi mintirho amatihlweni leswi a va fanele va vulavula swona a va fanele va vulavula ku no tatana Zuma leswi a hi tiva va rhandisa swona ANC we never think ku va nga yi jikela since are confused and we don't believe it se loko xiyimo xi tetani va MK ve ri hina haya hambi sweswi va kha va ku a swa ha endliwi swi vula yini leswi va zama ku endla swona lava va MK va zama ku endla ku kun'wana na kun'wana hi pfumeleriwile loko hi lava ku marcha loko hi ri na xivilelo se mina swi vula ku a mo hi endlela ku mi lava ku hi confuse hi nga focus hi swi tiva ku ma hi vitana se hi mhaka ku swi suta n'wina n'wina tshame hansi mi ri a ma hayi se hina hi ya ku macheni a hi ku lweni va ta vula sweswo a ni yi politiki a ni na loko ku ri na ku fanele ku ri na swin'wana leswi swi vilele hi lava ku yisa mapapila haya hi ya toyitoya a yi si nyiki hi ya ku humiseni ka papila ku ma disturba hi nkama wa hina wo campaign na everything the betrayal so hiyo problem leyi ANC leswi a yi fanele vula swona a yi fanele matrota man'wanyana leswi hi nga yisa swona loko yi vitana varhangeri na lava khale va ka va campaign a va zanga va swi endla ma tiva ku difference ya tatana Zuma na ti-president leyi n'wanyana hi mhaka ya ku tatana president Zuma hambi va ri khale va ri president ti-branch hinkwato ta ANC leti a ti ri kona he's a different president it's a down president loyi a tivaka ku laha a ka malamulelo ku na branch kwihi na kwihi na kwihi a va fana na ti-president letin'wanyana se va swi tiva ku munhu loyi hi phikizanaka na yena sweswi i dangerous because a nga ti rawunda ti-branches leti a nga rindzeli popularity ka yena wa ku tiva ku i ya kwihi i connecta kwihi kambe van'wani va nga vula va ku ka matimu ya ANC midlinerini ku yi twa yi kha hi vulavula hi nomo wun'we ku fana na sweswo sweswi a yi le ku vulavuleni hi nomo wun'we iyo chuwa kambe yi chuwe hi nomo wun'we loko ku ri ku yi chuwe hi nomo wun'we hi ku hinkwavo va vulavula xixin'we a ku na loyi a pfaka kokela hala no lexi nga endleka sweswi i mhaka ya ku leswi a swi endleka they were shocked se un'wana na un'wana na loko a va ri na mavonelo o hambana va endle ku ka ANC ku va na unit a va fanele va khensa ku loko a hi ya ntiyiso hi ku na lava van'wana va nga te hi nge ve campaign hi ku i vayivi se va swi tisa ku a hi swi rivaleli leswiya swo ku ka yiviwa mara hi sungula hi ya ka party because everybody loko yi luza swi affecta hina hinkwenu na hina hi nga humi nemetweni khensile maramani khensile valawudzi khensile se n'wina mi campaigna yihi
Totona Jet. I xihundla. Lili twile a ri rimini. Number 2 vana uthi kesini swinene 0860002543 loko ku Africa wa vulavula kamukana Lone FM ikhume nkaye timinete yi nga si ba wa ra ya n'wenhlekani lowu wena u ri yini ke 0860002543 un'wana mingisero na nhlekani ne botset na vayingiseri mpfukeni mukhotlwana wu ku bile hi pfukile n'wina ke no huma xixambini sweswi nani nyika leswa n'wina swa xilungu ni tirhisa xirhungu ni lava ku angula ma la ku angula loko ANC ya Ramaphosa yi ti contradicta loko n'we ma ha tiva ku na leswi papila a nga ri tsala fikile ra ku postpone ku na administrator ya DC a tsale ku swi ya mahlweni mara swi to va ka Zuma se mi ti vutisa ku swilo leswi huma a yindlwini yin'we mara va kanetana ku na leadership kwala ya ka ANC ya Ramaphosa na so a ni voni ku ri na leadership hi ku loko mi ri DC kumbe lava va ku lavisisa mfambi va independent hambiloko ku ve mi ri kwala ya ambeni ka ANC a va fanele ku ri vona va tsalaka na ku postpone ku nga ri fikile a va instructor swi vula ku na ku va instructor ku n'wi vone nando a ta swi kota ku swi endla sweswo se hina hi tivaka swa procedure ya swa disciplinary hearing a swi vona ku na confusion mara ho taxiwa hi ku se va byela vaakatiko ku vona va hava timayisele ta tipolitiki hi ku va vitana munhu kutana lowu va swi tivaka ku u sapotiwa hi majority loko se ku u le ku teni va ku ta halaka ngati i mahala ku halata ngati na why mi nga va vutisi xivutiso lexi botset ngati yi halatiwa hi mani hi mhaka ku loko ku ve eku heleketiwa a ndhawu ya ku sungula ku heleketa president Zuma loko ku yiwa a Bloemfontein a ri high court a n'wi heleketa hambi ku yiwa Pitori hambi ku yiwa a Bloemfontein a n'wi heleketa ku tshama ku halatiwa ngati na loko ri va na kereke ya satanism ya ku lava ngati hina hi vakreste hina hi maAfrika a hi halati ngati a hi swi tivi ngati leyi va vulavulaka hi yona va vulavula va yi kuma kwihi a vo vula ku a vo teka ti-chances swi va tsambeni va biwe tikhoto ya 4 sweswi va biwa loko hi ku ha heleketa mukhalabye na hi ti-29 ya ku va tsatsamuleni ku hava swin'wana boti hi nga ta vula swona ho khensa loko ku ve va contradictana mara va kha va contradictana va ya hala ndlela yi nga right hayi leyi a va ri ku yi tekeni mina ku discipline na njhani munhu loyi mi nge te u tihlongorini loko mi ku u tihlongorini kambe yena i ri yini a ni ri vona ve ri yi tihlongorile kambe ye i ri yini ye i ri na ha ri xirho xa vandla se va swi sindziseka ku n'wi discipline ha swona o va byele hi ti 16 ta December 2023 siku leri ku nga anawuziwa emkhonto wesiso va endli hi between 2016 na ku fikela sweswi na hi ku xo sungula va vhele va ku hayi hi ta n'wi suspend ivi xa vumbirhi va ku a nga ha suspendiwi u tihlongorini se vo va ya mahlweni va ya ndzhaku va ya mahlweni va ti phasa a va pfumeli ku va nyikiwini 30 years swi va tsandzeni vonani ka Malamulele laha a ku le kuteni hi president Ramaphosa i strike ntsena a ku le ku fambekeni vo ka va nge se hlava mahungu va n'wina va pfalini mapatu hinkwawo ende very until ti-service tiya ta rent service swi vula ku ya hlangana na vaakatiko va kwatini ka mapapila va pfarile a khoneni ya ku ya hala ka va Mchipisi na va Gijamande va pfalini a ma le ku fambekeni vo D4 road a ku le ku fambekeni hinkwako va kwatini hi ku a va endleliwi mapatu va kombela na gravel rinene va ka mapapila a va nyikiwi se i yini mi lava ku tlhela mi nyika munhu 30 years a nga endlangi nchumu se mona a mi dlaya na no pere bujura mi nga rivali ku na n'we 30 na hafu a mi ri kwalaya mi nga va kumbe mi lo huma hafu 29 na hafu ni fakeni ka 9 wasted years mina mi ni faka laha ntsena ivi mi langusa ku swilo leswi va swi hlayaka ku va swi endli hi 30 years a sweswi swa hina swa 9 wasted years na hala kun'wani swa vona Mawane bye okay but fambini Mawane vandla ra MK loko ho languta ri sungule n'waxemu
se re kube July i xirho xa vandla ra MK aka suka ka vandla ra African National Congress 30 years iliya hinkwayo a ri kwalaya na yena kumbe 29 years hi ndlela yaleyo kambe a ni tivi ku lava nga tereka vaaki hi kwihi lava vaaki va nga tereka kona hi kota ku tiva hi kota ku swi tiva na ku va terekile va mani kambe a hi ku tumiseriwa mina 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela i 14 ya timinete ntsena yi nga se ba awara ya n'we nhlekani lowu n'wana muyingiseri hi loyi nhlekani ya na vaxumi a hi va voni papa xindziwandziwana a hi xi vona xa hutahuta hina swindziwandziwana a ha tiva nkarhi lowu a tlanga xibatseke na xiswati mufi nkulukumba regional Oliver Tambo i te loko vandla leri ri ta hambana na ku fuma tiko ri ta ona kumbe ri ta dlayiwa hi vo swirho swa vandla leri hina mina ndzi siva ra phete na mina na ncindani na mani na van'wani nkarhi wun'wanyani ho hlalela nyimpi leyi ngo to hi onhela tiko yi nga ri ya hina yi ri ya vini va rona hiko loko mo langutana swilo swa ku endlekeni swi endliwa hi mativula na tindisani va nga va ndyangu wun'we lava ngo lo fika va hambana hi mihleketo un'wana a huma swa yena tipolitiki ta South Africa loko ti languta siva ra phete siva ra wa mina mi nga jahangi kusuka kwale ka Khupu swi ta ka EFF swi ta ka Bantolo mika swi ta ka MK leyi vulavulaka hi yona swi huma ntiyelo yin'we kumbe mbiteni yin'we mhani ta ku kulukumba Zuma va tiva vandla leriya endzeni ne le handle okay leswi amuku va ta ka nsinyo va ta ya vona temindzuku na hi ku kulukumba Zuma va tlanga swilo leswi hi swi vitanaka chess kumbe maphepha lamo ka ma nga pfulekanga mina ni vurile ku noya a ni voni a va ta ya le hiko a va ta ya njhani ku milandzu ya vona hinkwayo va ze va no a va lavi bilidoni swiyini leswaku mina lexi a ni xi vona loko siku ra mundzuku ri fika a ku ta huma phepha ra ka dokodela ra ku vabya hiko a va chavi ku vabya kulukumba Zuma va nga yi sweswi na va MK ve ri hayi hambi swi cinciwile swi yisiwa mahlweni hi ta kala hi ya va vulela yini ku hi ta kala hi ya tanihiloko ni vurile timinete timbirhi ku ya hala ndzhaku ve ri va ta kala va ya eku khanya hi ku i gandela yini se va rero ku n'wina mi nga risa loko munhu a ku ganda hi ku a bakanyisiwelo misava a ganda i talwa nyini i phakanyela yini misava tlhisuku tsutsuma va phakanyile va fikile mbaluni era hi swara loko pesa a bakanya misava swi ri a ni chavi ka wena ene ku ya hi mandlele lamanene loko mi bakanya na swi yimela mabakanyele ya mina ku ni ya mahlweni na nyimpi se hikokwalaho henhla ni tsutsumela ku ni bakanyile hi ntiyiso xivulavuri lexi a ku heta ku vulavula mawani ka ti-DC ti-disciplinary hearing mandlele lamanene ku na swilo leswiya swi nga vulavula hi nkulukumba khale ma mitlhantlha nkulukumba loyi a ni n'wi hluvelela xidloko ku fana loko ni hluvulela nongonoko lowuwani mandlele a hi wona a swi ta fana na loko hetelelina loko a loya swi tengiwa a swi ta heta swi vula ku unfairness hi ririmi ra vahlambi ku na leswi va nge substantive fairness na procedure fairness i xilungu xexo swilo leswiya loko swi nga ri kona ka mandlele hambi mo tenga bali ku karhi ku tirha ematsalani ka swilo leswi a swi ta heta swi nga fambangi hi ndlela leyi a swi fanele swi famba hi yona se ku vuya ka ti-election se ni huma maveni a va nga yinele ndzhaku ka ti-election hi ku na van'wanyana na swi vulavula ku ngeti loko yiwa ka ti-election i ta va a vabya nkulukumba Jacob Zuma ni ku na lava tivaka mavabyi ya vanhu va ta vabya rini endzhaku ka ti-election ku ta va na timhaka ta tiyini ta ku a hi swi tivi a ni ma va vona va hume hinkwavo vakhalabya va African National Congress na lava nge vona va nge yi mahlweni va gangisela vandla leriya va humile va Matthew Sibhosa va humile va Mabuza va humile va Kgalema Motlatsi ene loko ri Kgalema na Mabuza loko mo ka yingisela kahle lava vambirhi ve ri hayi i na right ya yena loko a ndlelisa nkulukumba Zuma se nkulukumba Zuma ni te muvula lowun'wana kwalano a nga luzi ti-benefit hi ku ya hi ntiyiso lowo hetisela a hi hlayeni swilo leswi hi fanele swi hlaya ku hlaya ka loko mi vulavurile ku sunguleni loko mi nghena leswi a nga va president wa tiko ti-benefit a ti hambani na yena Jacob i ta tshama a ri na tona hi ku i ta mfumo a hi ta African National Congress ti to hela ntsene loko a ya parliament a ya va membara loko MK ya yena yi humelela se ku nga ta hi ta benefit loko a nga ya wa munhu ntsena a swi heli nchumu swi fana leswi a xi vulavuri xin'we xi nge te
karhi ka Gazankulu ku nga votiwi a ku votiwa hi vota ba biza mavasa nabantu benkanyana swibulowa leswi a swi makiwa hi ku a ku votiwa hi nga vuli xilo lexi hi nga xi tiveku munhu i ta vulavula swilo leswi a nga ivi vanhu va teka leswaku ha zumetana fika na ti-benefit hawa khale ku nga votiwi a ku votiwa na khale inkomo 100 nemetweni 0860 543 na wena ka Afrika o vulavula hi le ka Munghana Lona FM inka timinete ntsena yi nga se ba ora ya 14 mahungu ya misava na bongi n'wana ti Maluleke va kha va ya hala na hala vaxavi ku hambanahambana loko ni ye ka nhlengeletano ku na miyingiseri la ni ta n'wi teka ku nga ri khale loko ni ye ka nhlengeletano liya ya ku va mavandla ya gangisela tivhoti leyi rhurheriwaka hi vandla hi nongonoko wa tiko wa xitleli na vuntlhanu leni ya vona ku tele ngopfu vavasati vo va rhandza ku timhaka ta tipolitiki kumbe ku endleka yini ni vutise tundzukani Edith Nkuna ni ku Edith kahle hikokwalaho ka yini ku tele ngopfu vavasati laha wa swi vona ku i vavasati va nga tala ngopfu laha a nga ni nyikanga nhlamulo kumbexani ta yi kuma kwala nongonokweni walowu kambe a hi amukeleni muyingiseri loyi twa ku ye i la ku angula ku yini hi mhaka leyi nga ka yona nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lona FM akomba ndlela ehlekani sikhuluma Pat ayi papa mendla ku hi tshama ekhaya uya ka radio swi kahle hina hi lava vayingiseri la moyeni lowu ya ni yima na special kulukumba July loko kha vulavula mara mo minute sa vonelo ra mina loko mo cheka tolo loko president va ri le ya Western Cape va vula ku ri ya i process ya ku kulukumba Zuma fana ka hearing ani evi nkarhi walowo ku nge za ku hela tiawara tingani ivi secretary Mbalula vula ku ri no hi postpone hearing ivi ku va na papila leri nga pfuta leri ri vulavula ku hi CIPC leyi loko mi cheka veri yi sungule yi registiwa hi Walter Sisulu ya pfuxetiwa hi Regional Oliver Tambo ivi yi ta pfuxetiwa hi Zuma nkarhi lowu a ri Kuluma Zuma nkarhi lowu a ri president leswi vula ku ri the custodian ya ANC yi le ka Zuma sweswiwani vo chava ku va nga hi hlamuseli ku ri why va postpone na ti-hearing teto custodian ya organization yi va ka munhu hi mhaka yini no ani CIPC leyi yi register loko mi register na organization ani ku na timember ti nghena ku ri vona va register ni vula ku loko mo ku custodian phela a company kumbe company ANC no la anga sala anga ku hanyeni anga khoma that CIPC ni vula so ANC company na hi swo vula ku no ani mi tlembola kahle mi ku organization organization ane i non-profit organization ani kambe ane yi fane yi ri na munhu loyi mi kuma ku ri u kona ka CIPC ya ku hi yena the registered a yi nge vi na organization yi nga ri na the ownership ku ri hava la nga register ni a ni ri yi na tsalo leri fambisaka vandla tsalo leri hi yo mhaka mi kuma ku vandla rin'wana na rin'wana ri hetelela ri lahlekeriwa hi vuvandla bya roho loko ri nga landzeleli milawu ya roho yin'wana ya milawu ya koho ku nga ku yi fanele yi ya ka nhlengeletano yi hlawula vurhangeri endzhaku ka nkarhi wo nge yi fanele yi endla yini endzhaku ka nkarhi swi nge endli ku mi ku phati ya munhu wun'we mingisero wa mina no mo mita kahle a ni loko u va la ka membership ya yona organization ane loko u joyina yi ri I volunteer join the organization ivi ku follow ya mahlweni yi ku ri u joina without any material gain but kuna lava vulaka ku ri who is the custodian of the organization ava ku member in good standing ivi fika la ya ku ri again loko thaya xitulu swi le henhla yi vula ku ri lava nga za va ani loko u ri member in good standing loko fika nkarhi wo membership ya wena ya hela wa yi renew ne kambe loko ya fika ka xiyimo xo vo Kulumba Zuma a va ha renew membership they automatically become the custodian ane va kuma ti-life membership and then loko so kwalano non-organization yaleyo non-profit organization yi nge exist yi ri hava un'wana u ri hava munhu loyi a nga kona ka CIPC laha loko chekiwa ka document leyi nga pfuta tolo yi vula ku ri
the existing no ani vulavuli document yo pfuta loko yi ze yi pfuta yi na swilo swo tala leswi swi nga va ku swi ri ka yona ya editiwa ya ndla yini kambe mina lexi ni lavaka ku vula xona i ku yingiselani ti-organizations hambi ti-labor unions hambi yini a ti fumiwi hi munhu ti fumiwa hi maendlelo hi yo mhaka ku tlhaku ku twananiwa ku ya hi vandla leriwa ri ta va na nhlawulo kan'we endzhaku ka malembe ya 4 loyi a nga ta hlawuriwa a ri murhangeri automatically hi ye CEO hi ye murhangeri wa vandla rolero hi nkarhi wolowo so it cannot swi nge koteki leswi ngumi swi vulaka swa ku ANC se ya zuma swi yo yini mara a ni nga vuli ku ri ya ni vula hi CIPC kwalayane CIPC yini kahle that's why ni ku i company kasi ANC na ni landzelela that document leyi nga pfuta tolo but okay loko wo suka ka yaleyo ne a hi yani ka ku ri kulukumba loyi va sungule loko va n'wi samona ka Harry va ku Zuma a ala ku la u ta presenta yena self ne a ku u tata hi yexe ivi swi haxiwa ku u tata hi yexe ka Harry ivi jikijiki se va jika va riya ka Zuma u tlhelela ka Zuma and yena u tata hi yexe ne se loko va ta vula ku ri no va chava ku ta va ku ri na ku halaka ka ngati a no swi tiva ku ri ku ta halaka ngati hi ndlela yihi ku ri kahle ku na ku ta halaka ngati kumbe vete for security reasons for security reason hi nga vula sweswo for security reason yaleyo ne for security reason yaleyo ku ri but yena mina hi mavonelo ya mina ni hlekete ku ni vona nga ku a va hlekete ku ri loko va n'wi samona u ta ku a ngati ivi se ku va that automatically no dismissal leyi va yi haxaku mahungwini ku ri loko u za u suka automatically dismissal u tihlongoleli wena hi wexe se leswi yena hi twa a ku ri u rhula ku ta ya ti-presenta yena self so i cini lexi endla ku ri se macicele va vona ku ri ku va a ta hexa ta ti-presenta nga ku a swi tshamisekangi hi ku ri ku na security reason hi nge swi tivi kambe ani i hungu ri nga le ku twaleni ku ku na security reasons ndlela leyi ku na van'wana va nga rhurheliwa laha se va na mukhuhlwani kambe hambi swi ri tani ku va ku ri security reasons ri ku dyiva security reason yo vula sweswo let us hope ku na a hi tshembeni sweswo a swi antswi ku hlawuriwa swi hela xikan'we hi vona ku i va mani va nga hlula swi hindza swilo leswi a mi swi voni letisini vula swona mhaki a ku hlawuliwi hi vona swi hindza hi ta vulavula tintshwa naka let me treat from the ketsini papa from the the 29 ku sale masiku mangani mama 23 a ma fiki masiku ya ku votiwa swi hela man masanti ku votiwa swi hela hi ta vulavuriwa ku fika rini ka mhaka leyi ku ta vulavuriwa ku fika rini a ni tivi ncintani a nge he lunghi yaloye ku to sala tingani hi kuma mahungu ya misava ya awara ya 1 hi ndlela yeleyo kusuka kwalano hi ta va hi cinca gere mani hi ta va hi cinca gere hi kha hi languta ka timhaka ta ku hloniphiwa na ku hlonipha ka vadyondzi eswikolweni hi ndlela yoleyo ta va kha hi languta swona mingiseriwa mugara Lona FM kambe sweswo hinkwaswo hi ta swi endla ntsena loko hi kume mahungu ya misava ya awara ya 1 lawa ya landzelaka hi nomo wa sisi Bongi N'wamwanati Maluleke ya Bongi khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi Munghana Lonene FM makombandlela enhlekani ka Bootpet na muhumelerisi eka mhaka ya vana lomu swikolweni lomu yi tinyike matimba vana va delela vadyondzisi ku vula ntiyiso mina na mina video leyi ni yi vonini ya n'wana loyi a lwaku na mudyondzisi wa yena va kha va n'wi hoxa na hi switafulani kwalayani ya mina ni nga yima na swona ku vatswari vo tala a va koti ku fikelela va ku na tinhlengeletana exikolweni hi ku loko a va kota ku fikelela va ta kota ku va hlamuseta ku n'wana loyiwani i hlupha hi leswi na leswi wa hi hlupha la xikolweni se na vatswari a va swi tivi loko se va swi twa va kota ku va hembela n'wana wa mina
na n'wana mina ni n'wi byela namuntlha a ku na hi wa vintlhanu le xikolweni xa hina leyi ni le Msenga primary a ku n'wana a kha a lwa na mudyondzisi wa grade 7 se swo mhaka leyi yi yisa xinduti ni le ka vadyondzisi a yi amukeli ku vula ntiyiso inkomu khalanga ho tiyela emintirhweni hi ku hi lava ku hlayisa mindyangu ya hina na vana va hina le vuticareni kumbe ka Department of Education exikolweni a ku hlayisekangi swibamu vana va ta va khomini mikwana vana va ta va khomini tisopo tetiya na hi tifish teti hacheriwa tanihi vadyondzisi a ku hlayisekangi hayi botpet mpfukini na lexi ni vavaku lexi xa mathicara loyi a kha a lwa na vana va xikolo layani a ni ta ku na ho vadyondzisi loko vona nga ri ti n'wana wa xikolo a nga ri swona a va n'wi tshikisi sweswiya va huma ka yena ku ri nga ri vana lavawani va tibyele ku ri hikuva ku na freedom xin'wana na xin'wana vo ti endleli ku rhandza u fanele va endla xin'wana na xin'wanyana na hina vatswari ha tshinyeni vana va hina ku sweswo na swo swi laveki swi khomisa tingana swa nyumisa leswi ni nga swi vona la ka video leyiwani swi nyumisa ngopfu botpet swi ni twisa mbilu ku vava a swi tsakisi leswi swi endlaka ku vadyondzisi vo karhi a vadyondzisi ri va tsandza vana va hina kha hi nga ratatiwa xivangelo xa n'wana i ncini xivangelo xa mudyondzisi i ncini a ni ta ku na vadyondzisi a va teki vana lava va yisa hofisi inkomu botpet a mi ra votfalisa kwala makhata ka hi ku ri kambakota ni khese ngopfu a hi tirheni Inhlikani muhaxi mina no va na concern regarding matshamelo ya xiyindlu ka doroba ra Giyani hi ku a swi make sense loko building yi altariwa a hi nge a yi ri muxaka wo karhi yi vi ri hall yi ta va cash and carry ku na milawu yi landzeleriwaka loko building yi altariwa ku va yi suka ka lexi a yi xiswona yi va ka leswiya swin'wanyana na ku ri loko yi extendiwa ku na milawu ya kona mara ka doroba ra Giyani ko va munhu ti endlela hi ku rhandza tindhawu ko yima structure njhe a ku na strata xo vula a ku na nchumu kahle it's like you just do as you please ka doroba ra Giyani fambani ku sukela le ndzhakini ka mall le mi famba hi wona up until maroboti lama ka siya ndhani it's like do as you please kahle swa vava leswi humelaka Giyani Dilunghisela ku hlayisa swinene yi extra savings ya ka Shoprite leyi ku tisela ku hlayisa mali hi xihatla eka mbukuto yo tlula gidi ku fana na 500 gram ya xitina xa Ramo Original 70% fat spread hi $24.99 na maphakiti mambirhi ya ti-2 kg ta Safe regular washing powder hi $99.99 ntsena yi kumeka emavhengeleni hinkwawo ya ka Shoprite ya le Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest ku fikela hi ti-12 ta May endla ku hlayisa swi olova yi extra savings tsale eka Shoprite tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula leyi vonini video leyi va mhani lava va nga ku antivi ku vo strike kumbe va endla hi nga mbalangi botpet mina ni twela vana va hina ngopfu vusiwana loko ni ri mhani ni te tani ni ri na vana loko ni ya hluvula exitrateni hi ndlela leyi ku nga tala vanhu loko video leyi ya vona hi n'wana wa mina kumbe yi ya vona hi vanghani va ye loko va n'wi komba yoho i fane a titwa njhani vana vo tala swi bodile le ku tshikeni ka xikolo hi mhaka ku va va hlekiwa hi vana van'wanyani hi mhaka leswi hina vatswari hi swi endlaku kaya kambe kun'wana ta ku a va lo khunguvanyeka kun'wana ta ku a lava ku komba ku ve le hansi ka ntshikelelo wo fika kwihi swilo leswi va swi rilelaku swi khumba vutomi bya vona botpet hayi hi ku hluvula ni sala ni nga mbalangi mara mi yi vone kahle video liya yani heyi va nga ni ba va ndlaya kaya loko vo twa ku ni yi vonini a ndzayo ni yi vone mina no twa vanhu va kha va vulavula hi yona hi ku tisela mindzhekandzhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika wa vulavula hela nga kona mixer mgana no FM na ka Afrika wa vulavula khomeng wa minute ntsena kuphela ora ya 12 le ka hungu ro ka ri nga tsakisi la hungu ra ku va vadyondzisi va dodombana na vana va xikolo kumbe vana va xikolo va dodombana na vadyondzisi xivutiso i ku hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka lowu a hi amukeleni Dr. Mokoena Madileke Martalani General wa SAT2 hi bula na bona lava hi nyika xifaniso ku vandla yini vo eka ku sirhelela swirho swa vo na vadyondzisi hi ku angarhela loko xiyimo xi te tani na ku va titwa njhani loko va vona ku humelela swiyimo swa muxaka lowu Mokoena nhlekani hi mi amukeleli ka minkarhi lonene
enhlekani xawetana vayingiseri van'wana hi khensa nkarhi. xiyimo xi bihile la ku na swiviko swo hambanahambana swa ku hlaseriwa ka vadyondzisi hi vadyondzi. Hi sunguleni kwalani sweswi ku na yin'wana video ni yi vonaka la ka social media, mudyondzisi i le ku hlengeriweni hi vana va xikolo loko a ku ba lexi xin'wana xi hoxa xitulu, loko a ku ba luya yi hoxa. Swi tikomba onge timhaka ta discipline a yi ta ha ri kona kumbe vuhlayiseki bya vadyondzisi lomu swikolweni byi ye ehansi, byi le hansi ka ntshikelelo swinene. Tanihi SADTU loko mi kha mi vona swiendlo swa muxaka lowu mi sungula kwihi ku ringeta ku ololoxa xiyimo lexi? Se hi fike ka nkarhi lowu na hina tanihi nhlangano wa mathicara hi ti vutisaka swinene leswaku mathicara va ha hlayisekile na eswikolweni swa vona na. Mathicara va hlayisekile aka swikolweni leswi va dyondzisaka na vana va vona hi mhaka ya ku va leswiwani swa karhi swi humelela siku na siku, then ndzawulo ya dyondzo va swi endlaka leswaku va sivela swilo swa ku fana na leswiwani swa ku mathicara ya hlaseriwa ngopfu hi vadyondzisi hi vadyondzi eswikolweni swa hina. So tanihi nhlangano se karhi hi vulavule ngopfu hi mhaka ya Army School Sendler, a hi vitana vatswari na vaakatiko leswaku a hi khomisaneni hi kota ku lulamisa swiphiqo leswi nga kona eswikolweni ngopfungopfu loko hi langutise mihlaselo leyi nga kona aka mathicara. Hi ku loko ku ri vatswari hi kota ku leswaku hi tiva vana va hina ku ri ti-problem leti nga va ka kona eka vana va hina ti nga va ti ri tihi, leswaku hi kota ku tirhisana hi khomisana hi kota ku va pfuna hikuva ku na social emotional issues etikweni ra hina swinene, leswaku ku laveka leswaku hi tirhisana ngopfu swinene leswaku hi kota ku ri mathicara va kota ku hlayiseka eswikolweni swa hina. Dokotela khale mi kha mi vula rito rero ra ku khale a ni sunguri ku vulavula na n'wina mi kha mi vulavula kambe swi le ku tirheni kahlekahle ko hoxeke yini? Ku hoxeke eka mhaka ya ku va ya vutswari. Loko n'wana huma ekaya a heleta a hlasela mutswari wun'wanyana exikolweni swi vula leswaku hi fanele hina hi ti langutisa ngopfu swinene tanihi vatswari ekaya, kumbe n'wana lowu na ku hlonipha na leswaku wa swi tiva leswaku u yile exikolweni. Na hina hi ri vatswari ha n'wi hlamuseta leswaku ku ya exikolweni u ku ri u ya dyondza, u hlonipha, u endla leswi hinkwaswo leswi mutswari wa wena va le xikolweni ku nga hina thicara a ku dyondzisaka swona. So leswaku vaakatiko va ka hina hi hlaseriwile ngopfu swinene hi mhaka ya ku va a ka ha ri na discipline. Leswi swi nga kona ku onheke mhaka ya discipline and ngopfu yo onheka ekaya. Ni nga vula leswaku vile ni nga chavi leswaku wa mina n'wana loko a huma kaya a nge ya xava biya a yinwa kumbe a xava leswiwani va ri ti-drugs a ya xikolweni ni nga swi voni tanihi mutswari. Ni ta ku swi voneni leswaku n'wana wa mina u hundzukile, a nga ha fani na loyi a ni n'wi tiva leswaku ni kota ku ri ni n'wi kumela ku ri a kota ku sizeka. Manje na ha ti vutisa ngopfu leswaku vatswari va tirhisana na hina na a va swi voni na ekaya leswaku n'wana lowani matikhomelo ya yena a ya ha ri yona ya n'wana, i makhomelo ya n'wana leyi a nga twisiseki, a ya ha fambisana na matikhomelo lama nga kona hala kaya. Va swi vona na, loko va swi vona va endla yini? Hikuva hi swona leswi nga ta kota ku sivela ku hlaseriwa aka mathicara. Aka hina swi fika leswi ku ri se swi endlekile ekaya a va hi hlamuseti ku ri n'wana lowani u na maxangu. Loko mi nga vulavula mi kutani ni le ku ti vutiseni hi ku khale a no va khale ngopfu khale ka mehe loko mina ni ri mudyondzisi a ni dyondzisa vanhu lava va ni ringana na mina na hi malembe. Sweswiwani timhaka ta malembe ti regulatiwile, ta lawuriwa, swa tiveka ku n'wana loko o va kule ngopfu exikolweni kumbexani 20 kumbe 21 kambe a swa ha talangi. Se i ncini xi endlaku swihlangi swintsanana swi pfumala nhlonipho? I ncini xi endlaku swihlangi swintsanana vatswari va tsandzeka ku swi komba nhlonipho? I mhaka ku kumbexani ku nga va se ku tele ku vatswari a va ha ri kona a vaneni va voho hi lava vo kurisa vana hi ti-bluetooth kumbe ku endleka yini? Hi kurisa vana hi ti-bluetooth hi mhaka ku va ha ha ri kusuhani ngopfu na le ka vana va hina, ha va tivi vana va hina, a hi tivi leswi va xi rilelaka na leswi va xi lavaka. Leswo ke swi vula ku ri n'wana lowu ta va na attention problem leyi a nga ta heleleta a hlupha vana van'wana tlilasini a tlhela a hlupha na mathicara leswaku a kota ku kuma attention leyi a nga yi kumeki eka vatswari. Hi mhaka ya ku va hi ku na ni vulavula ntiyiso ku ri malembe a ya ha fani na lama ya khale laha u nga ta kuma n'wana a ri 25 years a endla grade 8 a ri na 25 years. Sweswiwani hi hlasela hi vana lava va nga na 9 years
n'wana a ri na 13 years hi hlasela hi vona hi hlasele lava nga 20 years 21 years hi hlasela lava nga na vo 13 years aka grade 8 hi laha hi hlaseriwaka ngopfu tanihi mathicara so swi vula leswaku tanihi vatswari se hi fambela kule na vana va hina hi va nyikete tifoni hi va nyikete ti-social media ha ri kona talela ku ri n'wana ku na nkarhi wa ku ri a va n'wana a kota ku yingisela vatswari so hi leswi hi fanele hi tirhisana ngopfu swinene hikuva hi ta ku tsandzekeni mundzuku muhaxi leswaku hi ta kota ku tela mathicara ku famba na xikolweni dyondzisani mathicara va ta ku boycott-eni titlasi ku nga ri khale loko va boycott-a titlasi hi mhaka ya n'wana wun'we exikolweni ku ta ku vavisekeni vana vo tala exikolweni ku tlhela ku vaviseka na ikhonomi ya hina ku tlhela ku vaviseka na political stability ya hina hi mhaka ya ku mathicara va ta ku se enough is enough ha swi koti leswaku hi kota ku kondzelela leswi swi endlekaka exikolweni na hina hi vatswari hi lava ku va hi hlayiseka hi kota ku kurisa vana va hina a hi tiseleni dokotela khale loko wo vutisa lava nan'we loko no tinyika nkarhi ni mi vutisa sweswi ni ku mi kule njhani mi ta ku va ka hina ku ri hana lepula a ku ri hana yini lexi xi ni vavaku ku tlula na mpimo loko ni kha ni endla vulavisisi bya mehe dokodela ni ya kuma ku vana vo tala a ni ri hinkwavo kambe ni ri vana vo tala lava va nga ha ri ku na nhlonipho sweswi hi lava vo tala va humaka mindyangwini leyi nga swela ku ve khale vana vo tala lava humaka mindyangwini leyi nga swela vana va swisiwana hi vo va nga hetelela va cinca va madokodela va va ti-engineer va va na se xivutiso ku swi cince kwihi wu cince kwihi mikiringi lowu se swi va hi ndlela leyi swi cince ngopfu kusuka ka 1985 loko moya ndakunyana mi swi langutisa nga kona hi nkarhi wa struggle loko hi karhi hi lwisana na mfumo wa xihlawuhlawu swi endleka leswaku vatswari va xisitela ngopfu ahandle vana ku va vona va tekaka struggle va ya phambili hi xona leswaku vatswari va helelete va nga ha ngheni eswikolweni and a swi nga ti endli swileswo a swi endliwa hi mfumo wa xihlawuhlawu leswaku ku va na swilo leswaku ku fanele va ku ri the lost generation ma swi twisisi so lost generation yi vuyile se yi va na vana se vana va ti-lost generation hi lava hi hlanganaka na vona nyamuhla so mi ri hi endla yini tanihi mathicara ya mi ni hlamurini se leswi mi nge the chicken mi ri yini n'we wa xilungu chicken has come back to roost dokotela ni mi cini khesi nkarhi wa kule ku I can't bese tuli bete 1985 ku va na vana lava va nga va heta lava vitaniwa lost generation se the lost generation vana lava va nga le swikolweni sweswi i vana va 1985 86 87 80 ene wo languta ntiyiso vana lava nga kwala hi vo vana va hina va nga kwala muswikolweni se xivutiso i ku hi huma njhani ka xiyimo lexi va ka hina mina loko ni dyondzisa xikolweni a ni dyondzisa na tintangha ta mehe van'wana va ri vakulu na le ka mehe kambe loko ni yima laha a verandeni ku u ta swi vona ku se va yime laya vana va ya tlilasini leswo dodombana na vana va xikolo a ni swi tivi a hi vulavuleni hi sweswi hi tivaka swoho kumbe sweswi hi vonaka swoho kumbe sweswi hi hleketaka swoho mi vona ongeti hi onhake kwihi va ka hina dokodela va ri 1985 hi laha swi nga fika swi hangalaka kona n'we mi ri 0860 002 543 mina lexi na swi tiva ku mina a ni mutivi ka swona kambe no swi hleketa mina lexi ni xi vonaka i ku kule ku taleni ngopfu leswiya swa ku va vatswari va kurisa vana va nga ri na vona vana valava sweswo swi nga tala and hi xo xiphiqo xa hina ngopfu xexo kambe hi sunguleni mi yingiseri loyi ni hleka mativa muhumelerisi muyingiseri va lava mi nga va nghenisa moyeni sweswiwani va le ku yingiseleni ka radio va le ku yingiseleni ka foni se loko me ni vulavula va sungula va swi twa ka radio ivi va kota ku la ku hlamula and swi ta endla ku radio ya hina yi yima se loko va nga se tima radio va suseni hi kuma van'wana a hi kumeni van'wana ivi hi ya mahlweni loko yi nghena moyeni a wa ha yingiseli ka radio yi yingisela ka foni 0860 002 543 nangona kwa Afrika wa vulavula enhlekani mi amukeli ka munghana lone ehlekanisa n'wina botset na vayingiseri va nan'wana ku dumo wa Afrika wa vulavula I can't mhaka leyi mi nga ka yona botset yi na matlhelo mambirhi mo tika lama nga oloveki ku ma ololoxa mahanyele ya hina laya ka malembe lama ya nga mahlaya
a hi swi koti ku hanyisa leswi vatswari va hina a va hanyisa xiswona, so hi nge swi koti ku controla vana va hina hi leswi hina hi nga controlisiwa xiswona. Leswo swi endlaka ku loko se ti fika ku i fane a huma a ya exikolweni, a nga ya exikolweni without 50 rand, ene n'wami ya xikolweni mi tlhandleke ximara xa oxiwa na majakiti. Sweswo swa ha endleki sweswo, ene hi leswi hina hi nga ti khulelela swona. Swo ka swi nga endleki kumbe swo ka swi nga endliwi? Se i ntumbuluko, a swa ha endleki. Se ntumbuluko le ka ntumbuluko un'wana a ha ri ka wona lowuya hi le ka un'wanyana. Leswi leswaku n'we mi ta hlometela lahaya ivi hi ku bamfe hi khuguluwana hi maribye lama matate laha, a swa ha tirhi sweswi. Okay, hikokwalaho ka swi nga ha tirhi, a swa ha tirhi hi mhaka ya ku yini? Hi mhaka ya ku vana lava mi fika le makaya mi va byela ku mi nga ha chavi madyondzisi, mi nga ha hloniphi vadyondzisi, kumbe ku na swin'wana? Vadyondzisi va kona sweswi hi lavaya va malembe lama ya mi nga ma vula. So xihoxo xi fika xi va laha Botset. Ku na ku tekelana a xikolweni sweswiwa swi tele ngopfu. A ni xo mi ni twisisi? A ni mi twisisi. Ni twisiseni. N'wana wa mina i phikizanela girlfriend na tichara. Sweswi n'wana wa mina i hlangana na tichara a tixebini hi weekend, va popa tiphayiphi letiya swilo. Va langutana njhani? Hina loko hi famba i vula ku swi nga endleka tichara ri fika ri ku ni niki xihungasi ni niki phayiphi yale ni pfali popa ya njhani kwala ko vula vito. Botset lexi nga kona sweswiwani ne loko hi ya tripini a swi teka nkarhi ku ni swi tiva ku mudyondzisi mani va ha vula. Sweswi mathicara lama hi nga na wona ma plana i trip yo huma hi weekend na vana va xikolo. So loko ti tlhelela tlilasini ti fanele ti endla njhani? Ti ya bana ni switulu ni hi tintangha. So malembe lama mi nga mahlaya hi wo mathicara ma kona, ene hi vana va hina. So yi sukile Botset hi leswi ku nga ta hanyisiwa swona. Loko mo cheka ti-case phela i rape ku rhandzana na xikolo sweswiwa, hi ku n'wana wa xikolo wa sweswiwa la endlaku matric i na 17 or 18 years. So ku rhandzana na yena i ri mudyondzisi i yini? I rape. So hi leswi nge le ku humeleli loko ku nge swi ku ololixiwa ku mathicara ma nga rhandzani na vana va xikolo, to tlumbana na yona ku ze ku yo vala. Mi kuma ku lweliwa girlfriend ene mi nge swi tivi. Mi kuma ku n'wana like ku na n'wana wun'wanyana a nga pfuka a lovini sweswi, problem a yi tivi. Mi kuma ku i pregnant, i pregise hi mudyondzisi, ende wa swi vona ku i embarrassment loko u ya swi vula. Inkomu. 0860002543 a hi va lavili na va ndzawulo ya dyondzo ya masungulo ku va hi bula na vona, kambe hayi va teka xiboho xo va nga hlamuli muhumelerisi hi swivangelo sweswi va lavaka swoho, hi nge swi tivi hina. Se hambiswiritano hina hi ta va hi kha hi vulavula hi xihina, hi twa ku n'wina tanihi vatswari, n'wina tanihi vayingiseri mi vona njhani mhaka leyi nga ka yona, kambe un'wana muyingiseri hi loyi i nhlekani. Aye Mahashi Rishile. Hello? Aye papa. Aye Mahashi you say a lost generation. Lexi ni xi vonaka ka nkarhi lowu wa sweswi Mahashi ko va ku mathicara hi ku hi xitalo swi endleka ka lava va xinuna lava. Tinyimpi ta ku tala eswikolweni swi endlekela lava va xinuna ku nga mathicara. So lexi a ni xi vona i ku a va tshiki rigombo. Loko a va tshiki rigombo ni hlayela ka ku hina milawu leyi vulavuriwaka hala ndzhaku hala vo ta swifakaza, van'wana a va biwa loko va lahleni tihomu va ze va yi tlangile swibayeni hi vatswari va vona.
se swin'wana hambi ekaya sweswi a wu nge qali umbakambirhi a miyela so mathicara mo la ku khulumisiwa va kombisiwa ku hambana ka khale na sweswi swa ku hey wena loko u vona ritiho ra ku la ku bukutela vatsongwana va ta ku planela hi ku vhele ekugcineni a swi nge hi pfuni nchumu hi ku hi ta va kota hi nge va koti ku emalunghelo lawa va ma hlayaka lawa vhele ma kulile swinene ngopfu se swo lava hi adjusta loko munhu a dyondzisiwa ni mikarhi swa ku yi cincile u nga rhandzi ku tlakusa voko hi ku mundzuku swi ta ku nyika nkingha sweswo mahaxi kambe hi fike njhani kwala ka ku tlakusa voko hi ku anakeni ni tshama ni kha ni swi vula na sweswi na ha swi vula ku vadyondzisi lava hloniphiwaka swikolweni no ba vabi ene lava ngo a va bi lava loko a dyondza hi ku hi lava ku khendla u ku tinwa kunene mi rhumela so loyi ya ku tlakusa voko lweyi i rigombo leri ri susaka mhaka leya ku hi xitalo loko wo buka ku cacarisiwa lava xinuna hikokwalaho ka yini lava xinuna va gijimisiwa ka ti-social media hi vana va xikolo hi xitalo a va kombeli ku pfuniwa loko va vona swa ku n'wana loyi because teaching yi na pastoral care n'wana loko a tikomba nga ku i wa tikeliwa hi vutomi u na right ya ku ya ka family ku hey n'wana loyi i nga ku i na nkingha ya so mara mhaka ku tlakusa voko vhela hi nge hi pfumeleli hi ta tshama hi gijimisa siku rin'wana to twa hina un'wanyana i yeriweni o kapa etlilasini swa ka swi nga hlayi nchumu ntsena a ni tisa swi vangele ku swi vuleni i ntiyiso vele ku yini vana na swibhamu swa va vona van'wani va ya na yini sweswo ni mi twile papa ni khensini ni mi twile a khensa swinene tlhelo lero mi yingisela nga ta na rona sweswi ra ku hikokwalaho ka yini ku va na ku va ngopfu va xinuna lava va tsutsumisiwaka mi vona onge ti xivangelo ku nga ku ri i tlhelo rin'wana leri nga ri ku teni na rona ri nga ra nkoka swinene mayingiseri rolero peri u tshika ni rigombo na ha swi vula na sweswi na ha ta tlhela ni swi vula ku na mudyondzisi wun'wani a hi tirha na yena va n'wi vitana Chabalala MR ne Chabalala MR a ku nga ri mudyondzisi wo ba munhu a ku nga ri kambe a wela ka vadyondzisi lava va hloniphiwa swinene laha exikolweni hina hi fa lana laya nyala hi fa hi la se ni nge ti veki ka grupu yin'we na vona hayi kambe no vula ku a wo wena kwala ka vadyondzisi lava va hloniphiwaka swinene se swi vula ku a hi minkarhi hinkwayo ku ba ku nga xintshunxo se xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini ke loko ku ve ku ba a hi xintshunxo na le ka generation leya sweswi hi 2024 swa ha endliwa phela 2024 swo vula ku kusukisela ka 2000 se ku fambe malembe ya 24 ka ha ri na vanhu va ha baka 0860002543 i hafu ku bela awara yan'we na ku pfumela ku se vadyondzisi se va huma swikolweni navo va ta va va kha va hoxa xandla ka nongonoko lowu hi lava ku kota ku twisisa ku n'wina tanihi vadyondzisi mi ri yini loko xiyimo xi titaniwani kambe sweswo hinkwaswo a hi swi endleni endzhaku ka loko hi ta va hi twe ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va ya yimiseke hina hi tlheleleni leyi ku nga na vonge ku nga mun'wana timaluleke studio 2 ya vonge 0860002543 u nga tlhela u kandziyisa rito ka 0657443911 kumbe hi bela riqingho ka 0860002543 handle ka sweswi u nga tlhela u tirhisa na x handle liya ya Africa munghana Africa ya C ivi hi kota ku twa ku wena u angula u ku yini hi ndlela yeleyo kambe ka ya hi swin'wana ni loyi miyingiseri hi twa ku yi u angula ku yini nhlekani hi mi amukerile ka munghana lonene FM hi pfukile minjhani hi pfukile papa i xikalavito la mukopani a hi xikalavito a ni la ku angula ka leya ya vana leya ku va vana va lwa na mathicara ya me ku vona ka me kinga yi sungule loko mfumo wa hina wu humesa xikwembu ka vufambisi bya voho la ka tiko ra hina loko mo langutisa a hi mhaka loko hi hlaya bayibele yi byela straight ku ri loko humesa xikwembu nghenisa Sathana ene Sathana munhu wo pfumala nawu a hi mhaka ya vana va xikolo ntsena xin'wana na xin'wana lexi humelelaka la South Africa sweswi a ka ha na nawu ni mi byele swinjhana ku na timovha leti fambaka ti nga na number plate site ya yi one ya na robot
loko fane u famba hi movha ku pfulerini robot u fane u brika ku na vanhu lava nghenaka robot karhi va pfalerile wo famba hi movha u fane u brika ya hunda ku ri nawa wa ha ri kona vukhamba lebyi byi nga xoho bya xiyimo xa le henhla ku ri xi xin'wana na xin'wana xa ku huma ndleleni xi tele xo humelela la South Africa la so swa vana va xikolo hi swo leswi hi swi vonaka hi vulavulaka hi swona namuntlha mara a ko va swona ntsena vana va xikolo swi sungulerile mona ku ta vana va xikolo lava hi vulavulaka hi vona namuntlha la i same age liya va nga khansela timhaka ta ku supuriwa ka vana hi vo lava hi hluphaka sweswi kambe xivutiso ku ta va ku loko hi teka blame le ka vatswari same thing leswi humelelaka ka mathicara leswi humelelaka na le mindyangwini ku endla yi n'wana we hani ale mara u endla u to ku langutisa hi matihlo vulavula na yehe a pfula tindleve nga ku tina a endla swa opposite loko mi vuya mi ku vatswari the reason problem leyi nga yikulu laha i vurhangeri bya hina kambe milawu leyi va yi vekaku milawu mi nga ni vutisa milawu leyi va yi vekaku kasi yi vekiwa hi mani eboti hina ya vhota mara leswi humelelaka le milawini le hina helela kwalaha ku vhoteni laha a ku na lexi nga ta pfuka hi pfumelana na xona a ni tsundzuki ku ri na nawu wun'we lowu va nga tshama ni consulta mehe va ku nawu lowu mawu lava na hinkwenu vatswari hi rila hi xexin'we milawu leyi va yi pasaka hi lava mara yi pasile parliament hi ri titeke example yin'wana loko mi lava ku vona ku ri milawu leyi yi huma kwini ni tsundzuka president wa vandla rin'wana ra tipolotiki loko vanhu va le Kenya va ale nawu wun'wanyani va ku voka vo hava wu lavi u pase hi parliament mara un'wana wa la South Africa a swi nge koteki sweswo ku ri why va kandzela timfanelo ta vanhu mara u pase hi parliament because vo va endla yini va tolovele ku hi pasisela milawu ya voho leyi lavaka hi voho hayi ya hina helela laha ku voteni loko va nghena parliament va endla swa voho le so as long as ya ha fuma hi vanhu lava va nga lava ku landzelela milawu ya Xikwembu swi swa ku hi wela ka hi ta va hi fuma hi milawu ya Sathana so milawu ya Sathana loko yi ta i chaos ntsena hi leswi swi nga loko humeleleni sweswi se loko a hi nge a no canvassela phati yo fana na imani kambe phati liya imani phati liya ku na phati yin'wana yi nge yi fambisa timhaka ta ku Kreste a mi voteli swa fana na phati liya ma yi vona ayibone but mara a hi swi fika van'wana va vulavula but mara swa tika but as long as but na mi twa leswi mi swi vulaka kambe mhaka ya ha ri yaliya ya ku phati yaleyo yi nge yi fambisa byomi yi rhangisaka Xikwembu mahlweni a mi voni a hi languteni swi vulavula swa yoho phati yeleyo languteni swi vulavula swa yoho phati yeleyo ku gangisela ku wina ene xibamu xa ku sula ntombi loko u gangisa hi mavunwa ntsena alimitini vutiketsini ikombota ni fambisa sweswo mingiseri 26 timinete ntsena vile ora ya 10 nakona ku Afrika wa vulavula a hi koti mingiseri wa mina ri ko vandla ra tipolitiki a ni la ku vulavula hi mavito lami ri swi tekisaka sweswo ku hina hi rhangisa Xikwembu mahlweni mara mi ri voti ku na nxungeto ku a reti 0860002543 nhlekani xikhulu xa mina papa minjhani hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile mani tiko ri bihile mani vana va dodombana na vadyondzisi va vona a ni swi tivi ku loko a na ha ri mudyondzisi a ni ta ni ri kwihi namuntlha na n'wina kumbe a hi ta mi vona ku laha mi kha mi dodomisana na vona mina no yima ntsena ni miyela va languta va tsutsuma a ni nga a ku ze ku nga va na ku hleketelela ka ku kumbexana ni nga va ni bohile a ni nga bohanga n'wina mi rini swi tiva hi mani ebotpet kulukumba langa hi ta ku vulavula sweswi vulavule tipointi swinene ne vana va hina ebotpet ku sukusela a kaya loko swi languta kahle a va ha yingiseli ene mfumo lowu wu yima na vona vana a ni tivi sweswi mfumo lowu wa hina wu ri yini loko wu vona vana
va va kha va ndla leswiyani teacher ra vona hina loko botpat ma hi dyondzisa impela mi vulavula ntiyiso loko mi yima laha mi yisa mavoko ndzhaku tsutsuma hi banana tinhloko mara sweswi i ku mfumo wu ri yini ke hi ku wu byele ku vana va na ti-right exikolweni a va handliwi nchumu kasi hikokwalaho ka yini kasi n'wina tanihi vaaki mi twa hi mfumo a ni mfumo wu thoriwe hi n'wina na hikokwalaho ka yini mi nga wu byeli mfumo ku hina leswi a hi swi lavi leswi a swi lavi mi te tiko ra hina ri ta hanya hi constitution swi vula ku hi fanele hi landzelela nawu walowo ku ri hava lowo tlulaku nawu loko va ku vana a nga biwi xikolweni hi sweswiya se vana va ta ba mathicara a loko thicara a teka samboko a chavisa n'wana wa xikolo mi ri i tlule nawu sweswi n'wana i be thicara mi ri yini hi xo xiphiqo xa mina xexo lexo ku la hi nga koho sweswiwani n'wana mi ngiserisa ma swi vula kahle aku swi kahle loko mbuti yi ba mbyana mara loko se mbyana yi ba mbuti se a swa ha ri so vana hi lava va teka swibamu swa vapapa vona tisefeni va famba na swona xikolweni va teka mukwana va famba na yona xikolweni ku dzewa loko mo ya xikolweni swi kota ku makha ku tuvuka timbangi hala ti-toilet mfumo wu teke matimba wu nyika vana ku tlula mathicara hi botpet kambe mfumo wu teka matimba ku ka va dyondzisisa ka mathicara hi ndlela yihi hi sweswi hi vulavula hi sweswiwani loko mo swi languta kahle loko va ze va ku n'wana a nga ha tshinyiwi xikolweni ne hambi ku ri kaya hina hi tiva ku murhi wa n'wana i nkhavi n'wana i nikiwa nkhavi botpet ku a kota ku vuya layinini so loko se mfumo wu tlhe wu ku vana va na ti-right ta vona exikolweni swi vula ku thicara ka ri ra xi endla ma swi vona Nemetri. Okay, but nkesini. Enkom, I cancel snine. 0860002543 nangona kwa Africa wabula ileka mgana lona na FM makomba ndlela kuna un'wana nkulukumba ntivo ku yanga le ntirhweni ni nga n'wi vona ka hinda kwana na hi ku mixana loko no tshika ni n'wi vitane na tata hi pfuna ku twisisa mhaka leyi ku antswa un'wana wa khala ka vadyondzisi ante hambi sweswi i xipikitara kumbe ko va o va ku ti fambafambeleni kwahala handle hi ta twa hi yena loko u tshika hinde futhi ni ta kombela mi nga a ni vitanela yena laha loko tlha n'wi vona hundza kambe a hi twi wena mwingiseri ku hi angula ku yini hleka Botpet papa mpfukile hi pfukile minjhani n'wena hi pfukile a khensi mi ri yini n'wena tipolotiki ti ye ti hi tlharihisa malembenyana ya ntlhanu lama nga hundza loko swi ta ka mhaka ya constitution yes it's true abolition corporal punishment yi ve yi susiwa yi nga ha pfumeleriwi eswikolweni malembe ndzhaku ivi government a nga langutisi ku ri vadyondzisi kumbe swikolo swi fanele swi fumiwa njhani ti-powers leti xikolo kumbe vadyondzisi va fanele va ri na tona hi tini hi leswi nga ku ri ku va ku ri na probleme namuntlha loko ni ku tipolotiki ti ye ti hi tlharihisa Botpet a mi ri ku vutiseni ka xivutiso xa ku ri kasi mfumo i va mani mfumo hi hina tipolotiki ti hi tlharihise kwini sweswiwani i ku lava hi va rhumaku le palamende loko ku fanele ku pasisiwa nawu wo karhi va fanele va endla leswi hi swi vitana ku i consultation hi yoho yi nga ta chika ku ri majority ya pfumela ku ri nawu lowu wu pasisiwa kumbe a yi pfumeli na because swi concern hina a hi swa vona i swa hina se milawu ya ku tala leyi nga kona a ku consultiwa munhu a yo pasisiwa kambe ku nge vi ntiyisi ku a ku ri na nkarhi lowu milawu yo tala kumbexani loko se ku amendiwa hi a wu ta twa ku na ti-consultation meetings leti ti fambaka tinhlengeletani ta ku va ku hlanganisiwa na vaaki ku vulavula ni tsundzuka mina sweswi yo hetsela a ni ri aka thomo hi kha hi languta ka leya section 25 ya vumbiwa se swi vula ku ka yiwa ka vaaki Botpet loko bill of rights yi ku n'wana
i na right ya ku ka a nga biwi hi mutswari a hi sunguleni kaya sweswiwani mutswari a nga na right ya ku ba n'wana i n'wana wa wena loyi a fanele a ya xikolweni a xikolweni u teke matimba lama vadyondzisi a fanele va enforcer discipline aka vana ivi u nga ti na xintshunxo xa ku ri i yini leswi fanele swi endliwa leswi swi vula ku ri generations leyi nga kona sweswiwani yo mbombomela because government a yi tangi na solution va te na tlhelo rin'we ntsena ra ku vana a va ha biwi vana va ha biwi ku yini hi swoho hi tlhelo ra vadyondzisi a ku na nchumu no a ku ri na nhlengeletano leyi va koho ni tsundzuka ku ri na nongonoko wun'wana va wu vitana alternative to corporal punishment a wu ri koho va kuleteriwa vadyondzisi ku leswi mi nge n'wana nga ha biwi hi ta fanele hi endlisa leswi na leswi na leswiya se okay a hi tekeni sweswiwani Boetpet ka incident leyi nga endleka sweswiwani i n'wana wa xikolo a baki thichara a yi hlamba ena ngo n'wi ba o n'wi hoxa hi xitulu mutswari hi nga vuli xihoxo i nhlamba swi fana na loko n'wana kaya mutswari a ku va n'wi tshinya ivi n'wana a ba mutswari hi swi vitana ku yini se nhlamba yi ololoxiwa njhani a hi tlheleleni le ka bill of rights swilo swi onake le ka bill of rights because hi yoho yi controlaka ti-rights ta hina ka mahanyelo ya siku na siku ti nghenelele ngopfu kusuka emitini amakaya kusuka makaya a hi tlheleleni kaya because a ni ri ni twe xivulavuri xin'wana xi ku ri loko swilo swi moxeka i vatswari vadyondzisi va ba vana va xikolo hi ku hi le kaya a va dyondzisiwi vana va xikolo va ya va khome swibamu hi ku i vatswari the bill of rights hi yoho yi fumaka tiko loko ve hi yoho yi fumaka tiko a hi mekeni sure ku ri hi tlhelela le ndzhaku le ka bill of rights vatswari va na right ya ku tshinya vana va voho ndzhuti wa vadyondzisi i zero swi fana na le xiphoriseni i zero se hi hanya phela loko mo ku swi fana le xiphoriseni mi vula ku ndzhuti wa xiphorisa a wa ha ri kona swi vula ku swigevenga swo tindlela hi ku rhandza swi vava ngopfu Boetpet swi vava ngopfu khale hina loko ha ha kula nkarhi woluwa hi nga kula hi woho hi ka hi vona timovha ta maphorisa leti ta yilo ma ti vona leta ta yelo leti hayi leti va nga ti endla sweswiwa ta blue leta ta yelo a ti mako yelo a ni tivi teto ni ti vonangi mi ti voni Boetpet man ndzhuti wa xiphorisa a wu ri henhla in such a way ya ku ri na loko ko tshuka ku hundze movha kunene vanhu a va kumeka va ri ku hangalakeni hambiloko ku ve a va dyohangi nchumu loko wo vona yunifomo ya maphorisa i ku un'wana na un'wana a lava ku ti lunghisa a lava ku meka sure ku ri i right na ni mi twile papa ni mi twile ni khenseli swinene nkarhi wa n'wina inkomu ku khensa mina ha khensa ni vone ku hundza tatana Lemson Ngwenyana khale ka nhloko ya xikolo mudyondzisi mufambisi sweswi va ku hala tihofisi tatana Ngwenyana nhlekani inhlekani na waxi mkhalanga mi pfukile ma hi vona hina lava mara mbilu yi huma ngati hikokwalaho ka yini mbilu yi huma ngati hi lexi xiyimo mani ni vona vadyondzisi se va tikomba va ri khombyeni mani ve le ku dodombaneni na vana swona ke kwihi mina ni le ntirhweni ko va ku hi 1 o'clock hi nghena a lanchini loko mi ni vona ni hundza laha ni pfunda nomo a ku ri ku ni yingisele vatswari van'wana va karhi va vulavula mo ni rhanga ni kombela loko vatswari rhandzani vadyondzisi mavulavulelo lawa ni nga n'wana ta va kha va vulavula hi vatswari van'wana a henhla ka nhlokomhaka leya n'wina namuntlha yo chavisa a yi tsakisi leyi i ku vadyondzisi va hava nseketelo mfumo a wu va seketeli na vatswari lava sukaka va ya emitirhweni yin'wana va nga swi tivi va nga endla njhani ku vana va vona va humelela va va nyika ehenhla ka vadyondzisi ku salani mi yi dyondzisela vona a va va seketeli tanihi vadyondzisi hi twe ku vava ngopfu hi ku vona nkandziyiso lowuya xo sungula hi tivutisa ku munhu a kandziyisa a ri kwihi a wu kumi kwihi mpfumelelo wa kona a matshami ya ku languta swilo leswi
ni twa vanhu va vulavula va sola vatswari va sola na vadyondzisi va sola na nawu kasi xa hi fanele hi sola xona i maendlelo lawa vana lava va nga endla vona hikuva a hi n'wana wun'we aka video liya se lexi hi hluphaka a tikweni ra hina i ku loko mi ta na nhlokomhaka yo fana na leyi un'wana na un'wana i languta laha yena a nga veri kopvola kona se ni twa van'wana va kha va sola vatixara va rhandzana va xikolo va rhandzana vana va xikolo vatswari va hlayisi vana va vona hina vadyondzisi lexi hi karataka ngopfu i ku a hi wu kumi nseketelo ku hava mudyondzisi loyi a xurhaka hi loko a ba n'wana wa xikolo ku hava mudyondzisi loyi ku nghenaka R1 kumbe R2 aka akhawunti ya yena hi loko a ba n'wana wa xikolo vanhu lava vulavulaka a ni tshembi va tshinela exikolweni va swi vona lexi ni nga vulaka ku tanihi vadyondzisi xi hi twisa ku vava swinene hambi hi ri ka level yihi kumbe yihi i ku loko n'wana a ndlise leswiya swi nga humelela aka video liya a ku langutiwi ku ndliwa yini ku vana va nga ha endli ku langutiwa ku vadyondzisi ku va nga ha tlhandleki voko henhla ka n'wana wa xikolo swi nga ha humeleli kasi impela i kona thixara loyi a yaka xikolweni a karhapenga yela ku ba vana wa xikolo a ni van'wani ve ri ku za ku nga ha biwi swi sukele kwalaho ka ku ve n'we tanihi vadyondzisi a mu pfa kama un'wana loko mi xote mali mi kwatela henhla ka hina vadyondzi sweswo swi tshama swi ri kona kun'wana na kun'wana hambi ku dirayivheni kumbe kun'wana byi kona vumunhu byin'wana byi huma ndleleni kambe lexi lavekaka i ku loko se munhu a endle swa swi nga ri kahle ku ndliwa yini hi yena a hi nga ta vulavurisa xileswi loko ku ri ku a ku ri tixara a nga vonaka a karhi a endla ta masangu na n'wana wa xikolo ka video liya a hi ta ku yaloye dlayani a hi no mhaka na yena kambe lexi nga xi vona laya hi vona ku ri n'wana wa xikolo loyi hi chavaka ku impela swi nga hundzisa sweswi kumbe loko a ku nyikiwa xikombiso nyana kan'wenyana loko n'wana wa xikolo a endle swin'wana swo ka swi nga ri kahle a hi ta lunga lexi ni vona a ta ringanyeta ku a ku ndliwa yini a hi nge hi lava vana va ndle leswiya hina vadyondzisi lexi hi nga xi vona i ku vana va hina va ha ri hava lexi va xi chavaka a ku ndliwi swin'wana leswi nga ta endla ku vana va hamba va chava ku endla swo ka swi nga ri kahle kwalaho ka ku hava lexin'wana lexi i nga xi endlaka ka n'wana xi n'wi chavisa ku endla swin'wana hambi ku ri tsala homework a ta na yoho xikolweni a va chavi ku ta va nga tsalanga homework hi ku a va nge endliwi nchumu loko u n'wi byela ku rhwalela ni maphepha laya va ku byela kahle u ri mudyondzisi ku a ni swi lavi hi ku a va nge endliwi nchumu se loko u kuma vanhu lava nga ta hi pfuna hi ku endla ku loko vana va nga endli swona va twisiwa swin'wana a hi winile tanihi tiko vatswari a hi va susini a timhakeni ta dyondzo van'wani vatswari va dyondzele ku haxa va nga va dyondzele ku va makhaniki va nga va dyondzele ku sweka loko pfuka nampundzu un'wana na un'wana iya a tirha ntirho wa yena hina hi dyondzele ku lunghisa vana hi sapotini vatswari yimani ku hi tseketsela a va kona vathixara lava rhandzanaka na vana va xikolo ku za ku fika leswi nga laya a va kona vathixara va nwaka byala na koho loko mizimba ku thicara na n'wana va nwa swin'we byala a lonje i ya lava yini n'wana a nga se fika n'wana a nge se fika ka age yaleyo se hina vadyondzisi hi vona ingaku hi le khombyeni ra ku hi hava nseketelo loko mizimba vona mutswari ndlela leswiya mudyondzisa ndlela leswiya hi leswiya loko ha ha dyondza xikolweni va nge you teach in local parentis a hi vuli ku i n'wana pet khalanga a ni na mhaka na dyondzo iza i titovanyana se loko i n'wi tovile n'wana a endla swi huma ndlela hi ndlela liya i ndliwa yini yena n'wana loko ku nyikiwa xikombiso n'wana yaliya a hayekiwa kun'wana vhiki hinkwaro va ku loyi a nge hi dyondzi helo xikolo ni tshemba ku vana van'wana a va ta lunga hi twe ku va va ngo tanihi vadyondzisi i nkombi wa mina tani ni nghena laha a khensa swinene tatani ngwenya khensa swinene we ri yini mingisiromene salele timinete ta nhungu ntsena ku va hi fika makumu na nongonoko lowu va ri vadyondzisi a va le ku kumeni nseketelo kumbexani hi laha hi fanele hi sungula koho leswi tata dokodela Mugwena Maluleke va nga vula swona na vona ku kumbexana swi ta va swi ri kahle ku va na nseketelo wo karhi lowu hetelelaka wu va koho kusuka ka vadyondzisi kumbe kusuka ka rixaka swi kongomisiwe eka vadyondzisi hi nga kuma vayingiseri vambirhi vo hetisela ncindani kumbexana mina van'wani ka voice note a hi sunguleni hi twa ku hi famba hi ndlela yi eya Buthpeti va le ku tumbeleni vanhu yalava mani swi onhakelaka ku va khipa e corporal punishment vana va nga ha panichiwi n'wana un'wana i na timfanelo ta ximunhu ku biwa a hi leswi nga ndleleni a hi napiwa exikolweni va ti va nyika vana matimba swo sweswi i ti-result ta swo sweswi va nga nyika vana va xikolo swo leswi a hi biwa swi nga endleki leswi inkomo vaxumi khalanga vaxumi ni va ta nghena ka leya ya vana va xikolo na vadyondzisi khalanga loko ma la ta vona ku vana lava xikolo lava va loko na vadyondzisi swi simple ku vona vanhu generation leya
ya ma 90 na ma 2000 i vana va vona ene vatswari va vo va rhandza ngopfu swilo a swa ha fani na vatswari lava khale mi kuma ku bava le xilungwini mani se le tlhogomela vana i vona ku vana va ya xikolweni vana va siyiwa na kokwani sweswi se va ta va na nawu njhani va karhi va siyiwe na kokwana leswi va endlaka swo mhaka ku vakokwani va chava ku ta va byela va ri i vana va mina i vatukulu so vatswari va teke vutihlamuleri ka sweswo inkomu aye Botpet na muhumelerisi mina ni nga ku vana va hina vhele masiku lama a va ha hloniphi na kwala kaya a va hloniphi na le xikolweni a va le ku hlonipheni so a hi swi twisisi ku faneke ku humelela yini loko xiyimo xi ri so swa fana na kwale maphoriseni na wona maphorisa ya hina na wona a va ha ri na xindzhuti lexiya xa khale ku fana na wona mathicare ya hina hikuva vana lavawo lomu swipotsweni va jikajika na vona vana lava so that is why vana lava nga ri ku va hlonipheni mathicara ya hina sweswo mina sweswi ni vulavulaka n'wana wa mina vhele i hlongoriwile exikolweni hi mhaka ya ku va a lovile exikolweni va ku loko za ku hundza 10 days va ku susa ka system ni vulavula sweswi i lo tshama va ri va nge hi n'wi teki ni huma le ka Department of Education nakona va arini ni huma na le swikolweni swin'wana va arini so anti loko xiyimo xi ri so hi endlisa ku yini Botpet na mina nga ku a ni kombela ku va ni pfuniwa ku loko xiyimo xi ri so endlisa ku yini na n'wana i tlhelerini a kombela ku rivaleriwa ku ni nge hi lovi xikolweni so xiyimo xi tani Botpet inkomu hi leswi hi leswi tatana ngwenya va kha va vula swona ku kumbexani a ku ve na xin'wana xo chavisa lexi nga ta endla ku vana va chava ma swi vona kumbexani swi nga pfuna hi ku maswitwa sweswi i komba ku n'wana wa hi hlongoriwile kumbexani sweswo swi kahle ku loko vana va vana leswi va chavaku xona a hi tweni n'wana le swi vulavula ni la ku tata na tlhelo rin'wana mina khalanga loko ho languta kumbe ka state lexi mina ni nga starta vana lava va ndlaku hasahasa sweswiwani i vana va vatswari lava hi nkarhi lowu vona a va ri xikolweni a ku ri phulani a xikolweni khalanga so ni nge hlamali i generation to generation khalanga vana va sweswiwani vona vana va ku ri no mina loko wo ni bana mina i swi tiva ku no papa mina na vona va ta ku ba kwala xikolweni va kha va byela thicara inkomu khalanga banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula 0860002543 mkhensini n'wina mi nga kandziyisa rito ka 0657443911 ha khensa swinene loko mi kote ku endla tani kasi a hi tekeni vayingiseri vambirhi vanharhu vo hetisela ka 0860002543 twa ku vo va ri yini loko hi kha hi hetisela nhlekani lowun'wana miyingiseri loyi nhlekani papa minjhani kalanga hi pfukeni n'wina minjhani papa hi pfukini mani a khensa kahle leswi u nga ku onhakeni hi nga swi voneki i ku loko hi languta system hinkwayo leyi nga kona misava leswi nga hi swona yi endle Xikwembu ende ku na swilo swo tala leswi Xikwembu xi nga swi seta vanhu va tliyaku va tlhariha va ringeta ku va override va swi hundzisa hi lero swi nalifayiwa ene loko swi ka swi nalifayiwa hi ndlela liya swi endla ku humelela ti-problem tin'wana leti zimaka hi vutisana kahle ku humelela hi mara hi hina hi nga ku onheteleni va vona bibele yi kombiseni ku nga tsoni n'wana nkhavi a swi nga vuli ku fanele dlaya n'wana a ku ri mhaka ku n'wana i fanele a discipliniwa that's why loko vana va ya minkarhi leyi nga hundza vana va discipliniwa thicara a wu n'wi hlonipha a wu chana loko u hlangana i ya ku hala vo dorobeni vona thicara a wu ti chavanyana swi nga ku onhe swin'wana ku ri ku nga onha nchumu hikuva i n'wi respecta sweswi a ka ha ri na respect a ka ha ri na nchumu loko mo languta hambi ku kaya hi vulavula hi vana hi vatswari a kaya na vatswari va khome mavoko a wa ha n'wi discipline n'wana wa wena a ngo vulavula swi lavaka ene ku nge n'wi cukumeti ku hayi na n'wi tshika a fambi i n'wana wa wena so lero leswi nga ku humeleleni sweswi swo va ku vangiweni loko mo languta hi ya hi kha hi mova swipfinipfini leswi ku nga vulavula hi nkulukumba lowo sungula i vuleswo hinkwaswo ngopfu ku hi mpela loko swi swa Xikwembu ku nghena Sathana loko a ngheni Sathana va vona leswi nga ta humelela ku ta humelela yini a hi ra hi ta hela hi ku a swi tivi na ku hi khoma yini hi tshika yini
kambe xikwembu hi ndlela yihi ku na lava nga ka ala ku na lava nga ka musiki ku na lava nga ka mutumbuluxi van'wani va ta ku byela ku vumbiwa bya yona bya pfumelela ku hi famba hi vukhongeri vupfumeri hi ku hambanahambana ka byona ku na mudavuri sweswo se laha n'wina mi kandziya ka tlhelo rin'we laman'wani ma tlhelo ke hi lero na vona va ngo hina hi ya kwini va tumbuluxe xikwembu ku a ni sweswi hi nga kona laha loko hi ri vanhu hi na ti-choices ni ngo chuza ku na ku nghena kwihi mara xikwembu xi nga hi tumbuluxa and leswi xi lavaka swona xi lava ku hina hi xi hlonipha hi xi gandzela even though van'wani va ta huma va hala ene swi vuriwile a bibeleni ku satani xi humetiwile ekwala misaveni ene loko a ri laha i lava vanhu va fambafamba na yena vanhu lava va nga ku gomoniseni ka va nga ku va gomonyokisa ku milawu hinkwayo leyi va n'wi joyinile ene a ko heteleleni siku leri ri ta va na hasahasa leri ni ze ni twa nkarhi wun'wani ku va ku na kun'wana kwala South Africa ku na kereke ya Satan so loko ku ri na kereke ya Satan ntirho wa yena yini i ku destroy i ta kota hasahasa hinkwayo leyi hi vonaka leyi ma swi vona Nemetwe papa ni khensile swinene na inkomo khalani inkomo papa hey yi ta lava hi tlhe hi tandla ntshamo yo hi vulavula hi yoho mhaka leyi ncindani kumbe hi vona ku hi nga pfunana njhani ku ya amahlweni hi nga akana njhani tanihi rixaka ku ya amahlweni kambe ke i mhaka leyi tanihi rixaka hi fanele ku hi yimela hi milenge hi vona ku hi ololoxa njhani ku ya amahlweni nakona lowu a humelerisiwe hi tatana ncindani Eric Mabasa mina ni Khalanga Pet Mathebula en'wana risimati wa Jimo wa xitlhangwa wa xingiritano wa xicecano makunele wa ndandhazi hi ku tisela wona t kusuka leni studio 1 agyani a masengeta mall hi laha hi nga koho nhlekani lowu nakona ku dzumba na mina ku ta ya mahlweni kusuka studio 4A ivi ya minongonoko leyin'wana ya mahlweni hi ndlela yelena a hi ngoveni mina na wena hi hlangana kambe mundzuku hi ku tisela wona nongonoko lowu kusuka Polokwane handle ka sweswo mina na vatirhikulori lava hi nga swin'wela Sunduza wa ka Minga na Patrick Shai hi ri kan'we mi va na siku lerinene studio 4A khensini ncindani Eric Mabasa tani hi muhumelerisi bonge n'wana timaleke hi loyi na mahungu ya misava ya awara ya 2 kusuka kwalano dzumba na mina na Ike Ngoveni siku lerinene tata